19 by'ukwezi niburo 19 by'ukwezi ku 11 2023 Orugyendo Revival Radio cyendanisha twatonyeza ibiri amagara ombijwire kandi programu nabagiye Orugyendo Rwamagara egi programu niba ho bursande okurgar shaha ibirzeciro okushiza chumwe arshaha ina ezeciro omuntu banstaya isa abantu bo mutano kandi abana barokore abariko bambarwa mu nshonda ina zihanga ukwenda ngo abantu bakangera kutunga ubujuruzi bw'abantu aba ubu bariko bagambira biyesa base kubana bakorera amagara gabo ntitaya isa barokore abantu abino ubujuruzi kandi nsimarahanga bwo kushanga ngo program ejeroho etambere benji munonga yajona benji munonga nambwe no butoro kubantu bakira amasumwo kwa muheru abantu herezo mugisha abajuno nchibakiro chikuru munonga okuro bujuruzobu bukozere cyangwa munonga amagara gabantu kandi abamwe bekiriza Yesu Kristo kuba omujuno w'amagara gabo nabanyeta Anthony mujuni ngubwaje nkaburijo kandi isandiriya nushanka abantaroho wenshonga zitaruzumwe na zumwe konka ni simo mchara rusinyikira ekinta kachikoraje munonga ahasandejo bwena hato ndoho kanda ndoho ombwijwire nyenaha oweshe mwe bright ni msima engineer kandi program eji no wari yonajuganisaje munongo kureba ngo yaza YouTube roja kuba no tukuratara iwe chawe gendera chumwe otase mu Revival Radio 93.2 FM noja kuba no tunga program eji ombitreka byona omuyihangari ya Uganda na heri yihanga ansima munonga abariyomba tukuratara abariyomba kuratara program ejo mbitreka bitaro mwe na mwe abari online kandi abari ya YouTube nabonto basima munonga abari kutereba no kureba ngo babaza kwamba kuratara program eji mukama akibahera umuji twoko ibintu nibinji munonga konka nyenda ngustandici program eji ntuba twinesha hanje nyoni mbani zireba ngo ninche mbwe ntwinde kuzejo nsaje munonga amakuru mbaronja ginkwinire abagenyi betu bashiraha omugenyi omukuru omucyara ryaha kandi tuja kubantu bambanjura omeshaho konka chikuru munonga yija shendekerezebwe omurisa abo burisa obwa katete kandi kurga hansi y'ubureberezi obwa nkorera kumanywanka ankore diocese Reverend Habatariyaha mbwene niza kumwikiriza ni mwakira nabanza nabaramutseho kandi kwakweza kubakira nagaruka natwiguriraho neshara nko buteka okubushemeye kuba buri nuko kutushemeye kubantu banza neshara no kweshengerezo wahiguru kutubasa tukatandukanaho kandi akagaruka akasteza muheru mbwene Reverend nakwakira mukamasimwe yabari munonga okutegana kandi okija oshendekerezo mugenyi wetu omwabuziguri izoba amina yebare munonga omutebekanisa wa program abahurikiza mwena aba Revival Radio 93.2 FM amagara mbwijwire ninyenda okutwara umugisho gwo kubatangirira mwebare okutuninga in kandi no kugezaho no kuteraho kurukiriza Revival Radio twenda kusima umureberezi witu ahabwo bureberezi witu obwa Ankole Diocese Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesigwa ahabwa rukundo n'entekateka nungi eyayinire obureberezi na munonga omubintu ebikwatirine nebyamagara nyenda okugira ngo tumusime riyare ahabo kuba atufireyo munonga okureba ngo abantu bagira amagara omubwijwiri mbwenu nyenda kubatangirira no kubakira mwena kandi nyenda kushasha n'abantu abekanisa ya katete eyindi kuherezamu nko burisa ahabo kuba twatuferirwe omusigazi Nicholas kandi omweshongozi aberajyo mukwaya yitu emotoke mutomire kiro mbwenu tusibire turyoko nambwenu nsima abantu mwena kandi aberajyo muhurikiza murungi munonga mbwenu twaba tusibire mu urikuya mu service yeye twagiheza kandi tusimarahanga kurango yaterezo umugisha ubwo kwijo mu ready age mbwenu abahurikiriza ninyenda ngo tukwatanisize hamwe tushabe kandi twabana tushaba tujuke no kushabira abo bona barugire mu magara genseji kandi
tongere no kushaba mukama kugira ngo itwa baruho ayongere gumiza munatwereza amagara marungi. Katushabe. Mukama Ruhanga tate itwe omwana no moyo rukwera Ruhanga ubushobozi bwona uryo rukwera munonga igurunensi byijire ekitinisa cyawe yebare munonga ahabo mwe bazogo gwatwereza murungi munonga kandi okikiriza ngo eshaha nkeji tube turyaha. Mukama ninshaba kandi nikweshengereza kugira ngo oyije obene itwe omu studios ezi twenda kusima Mukama okutandikaho program eji ey'Orugyendo Rwamagara yebare munonga ahabo kubo bujurizi obuhirwe buhindure emitima yabenji kandi Mukama ntwikiriza kimwe ngo nizoberi omwe bazogu ekireki noza kugira biwahindure emitima. Ninshabira abashija n'abakazi abariyo bahurukize, shabira abasigazi n'empangare abariyo bahurukize, shabira abana bato nabone bahurukiriza abaguruse n'abakikuru. Mukama Ruhanga w'imbabazi program eji twagito mu mikono yawe omushuganisa wayo kandi uri kuza kuba natwebembera Mukama twamukuhereza kandi no wishemwe Monique uwo tusibire nawe omukanisa naho bujurizi abantu nibakwatwaho Mukama nawe nitumushabira yongera kumukwasa no kumuhereza amani kandi okurabira umumbehezi da Revival Radio leka abantu benji bongere kuhinduka na no kumanya amagara gawo hazo gumoro Ruhanga witu tugume ntukimbisa obutosha Yesu Kristo Mukama witu. Amina. Mukama simwe mnonga yibare mnonga Reverend okutwigurira oneshara kandi munchirize bwa nyuma y'ikishongure ikintu zagaruka turukwijaje ombwijwire no mugenyi wetu washira kandi already omwahurire obwo turukutandikiraho no bujurizi obwatwinire obundi tokamanya bukagira cyangwa mnonga icyo bwakora amagara g'abantu. Revival Radio 93.2 FM Amagara mu bwijwire. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of
Revival Radio chenda nesha tukatonyeza Rw'Amagara mbujiri program n'Orugyendo Rwamagara kandi nyenda kwamza ngo program eji iyo yatandikire nambwe twagenzire edakika 21 zona program eji ni nyenda okwizyaho nabwo program eji neba nehwa arshaha ina zechuru imbwenu oshemeye kuba nogambira ho mugenzi wawe utashemeye kuba naferwa program eji abo kuba nayijwa mu abantu bo mutano abantu abarahanga base kuba nakora binji ebyo kutangaza amagara gabo kandi mbwento shemeye kuba noferwa ekirungi munonga twino mugisha kugira ngo abana bamwe batandikire garuko mu maka gabo abana baye bari mu mashomero ntu batabarza abana ba senior ya kana bahirize bigezo byabo timetable yabo ikakurozingo rwa kashatu nanta kwishika kubi isandeji ituriyo ntendera ikibine cyamushanju bahirize senior 6 bakabitandike bigezo kandi nabo muntu w'isandeji itwaza kuzamu nabo bamwe mbaza kubamba tandika kutaha mbwenu nkibakiri kikuru munonga omuzeiro ryoko wagambira umwana wawe ngo ashitamaho hehe muhure kumwe program eji tokamanya ikakora cyangwa munonga amagara gabana bawe program eji eri YouTube kandi yongera okujikuratira kandi ukora kiyugambira ho mugenzi wawe program eji nebereho nerebwa buri muntu wena oba nori omu Uganda obari naheri yihanga eri Uganda nikiba kiri kikuru munonga iwe tase mu Revival Radio 93.2 FM noja kuba nokuratira program eji munonga kandi notunga obujurzi mbwenu ni ndeba Bright muzindaro yagushize mugenyi wanje weshemwe Monica Man ariyaha mucyara Monica twakushemerwa okuja mu studio za Revival Radio shanga wishemwe ngubwaje mukama asima mnonga ina tabaraka Orugyendo wonkano sherizoba osibire nko muri umureberezo bo wito bwankora aha akanisa yowishe muri Rwanda batwo irizoba nagira umugisha nasiba umurembo irizoba banbageta site nanye natunga umugisha irizoba nasiba umusite amina nambwe ndahate nanye nisha stabo kuba nanye nagisiba wishemwe Reverend inebyo na habati nuwe nasiba nsibire kandi yantebekana saje wow njoro kureba twija turije nubwo twabone ebebizibe byejwanzizemo konka ruyare turije ebyo tubur kubura makama simwe munonga kandi yebare kwijambo mbwene standikiraho abwe nshunga y'ubwiri ubundi omuntu wakubasa kuba yakumisingireho oboja home studio za Revival Radio nanda kumbanya moneka nuwoha akazarwa nkahi yazarwa mwaka ki yazarwa baziriki nibo bari munongo mutebekanisa ntakagambire ninyoha ninga ndiki natunga umugisha hati izoberi ubwo no murundo gwa kashatu ndukuza ahampeho ubwo kubanza nkaza TV West ubwo kabiri ni jaha konkobwe Revive ke itakagizire mataji mingi itakakanyere mbwe n'abahurikiza abakere bake mbwe hato ugu no mugisho muzare ugu natunge izoberi abahurikiza ba Revive n'ibingi hati ninza kurwa abantu bingi mukama bampero mugishanani bana bampurikiza amina echa kabiri wambuze kibuzo nyowe Monica Mani ejesha hati niyendaga umburisa bwacu buba nomurka kandi n'uburisa bwanyuma umbusaba dekoni ubwa bujaga ubureberezo n'ubu bwa ankore diocese niyo naruga azo umuburisa obwe ahabwemba bazarhanga ninyuma za union leader ubwo burisa ubwacu buba konkana habwemba bazi mbene wambuza nkazarwa nkahi okuzarwa kwanje of course atko kubandi cyubanje banje masa tiyo nazariro itwe turi abanyarijumba tukazarwa rukungiri otyo omugombo reba rkweta buyanja nangwe nyuma bakaba heto mbasheki konkata basheki binusha bakakanya mbene nyunkazarwa buyanja mbasheki omucyaro kibayene beta kisharara nazarwa bazire banje bombi
omushija nangwa hata nobwere yafire kunka katuzara bakana bamweta omugenzi Geoffrey Kahabuha then akakwatanise n'omukazi we Rose Kahabuha nibo bazira banziri tukazarwa turi abana bingi ubwo mukazi Rose Kahabuha akakora umurumo mwena nka biburo kwe kukigamba ngo muzari mukanye mu ijurensi akakikora kazara abana be 16 hategeshaho tugambira turuha abana 11 twena turuho ahabwe imbabazi mukabasimu twena turuho konka nyo kare mukagambo shitamya mu studio nyondo wizara rya katano omukuzarwa bojo no babiri bakubanza hakurata habishi babiri nanye nkurataho mbwe nuko niyo nazarirwe sharara umugombora yabo yanja rukongera district uko niyo nazarirwe bwanyuma tushiryoko mawe na tata bagira ubutikirizana kubazira ubutikirizana mawe yata kandi nawe akanazarwa hihi bakurizana nawe yata bakaba muhingira kari umukazi w'empeta yata kuyatahire kuyahiko wabo yagendanye n'umunda I knew akagenda yinenye umunda yata kuyashire yanzara nazarwa umwaka gwa rw'umurwe na nshanju nebiri banzara ko nabe nasya amezi 8 kazaro kwezi kwa kashatu 2015 ko nabe nasya amezi 8 no shama bareba ngo hatakiri uhuga rw'umwaka tata yasharamu yaza kwendende kuyagire kwendende obwirobwe programu yaberuho ningashi entwaze yibabe bine bakutwazamo ekeryo kugira ngo baza kuzumuza bazo mukakuzumuza no bakubari umwana atakusigarayo hata bakantwara hibeganye na mezi 8 bantwara hibeganente twata bwanyuma tata tinda zirwa nshanju nebiri tataka bamwete bamwe ntinkumanya ko okuna kukitebekanisa weno sha kuyababura kwikirizana n'umukazi atasiya mondisha hata nshanju ni 3 yashiro ndijo mukazi kana hindura nk'emyenda bwanyuma aho ito twagumaho mwene cyo ncamanyisa ngo abana batano sho yashwera yareta umugore hata twabona uburemezi tukagira uburemezi nabana bakugambira nico iki cyeshongore iki natandukana nacyo iki tukuza kutandukana nacyo nico kikumanyisa aho narigire aho ruhanga yanyihire hati habaho uburemezi abandi abakuru nore hati nyoni nyana bende umutobanye nahibega nyonka gira uburemezi buhango abo kubango bakabankizo mu rucwamba umwana bakutwira hibega bakwihira hari nyoko toka cyukire bwanyuma bakabankizo mu rucwamba aho wabyamana haho ebigendererwaho no mbemanye ibyo hati bankizo mu rucwamba abari abakuru bakabazira amagezi botaruka bazowanye ne nkururwo zaratata bakabatahikine umumbera nkezo kusiyo mukama yakozere cyo kutangaza tata kikereza abishiki itwa bashatu tukagaruka wamawe abojo bakaguma uwanye ne nkururwo zaratata muwanya kwenkuru kandi akakiriyo na shwento acura umutona wakanacukura hata bakaguma ukwe ngati biratwanguhire bikaguma nyo nambwe no mumagara ganje nkakura ntakwekunda haze cyabe nkindetere cyo kikakiri yeke ito kutwabeto baturya ishomero twaza ishomero aza shwenkuru rukuzara mama akaba ari mushija umwe kamba kariyo mbizi akariyo mbizi kandi acaro akaro rugambwa baruku mwena akaba nahisa maru nyonka kuranda kumanya nti okubaho kw'abantu namarwa bakazatereko bakija bakanywa bakarara banywa mbwene bukashesha ezo nzombere zina beni mangu konke cyabe kinsasa kutabe tuzayishomera batubinga tukikaho shwenkura tujataza nyoti nguza kwera abana batarba aba bana batarba tinguza kubahera konka tukabona mawe yashoberwa akata kutubasa akariyo mukazo arukoze mukono hateki yakozere yaho mushitomo wundi kurata yamuha mawento akaru reverend ubwo yazo kwatwasigara babiri bwanyuma ho
omukushoma okwempaho twaguma ntushoma batubinga mama chiba atine kasi turiyo mu primary twagishoma abojo nabo baguma nabo baza kuriya baguma na shoma nabaguma babinga tata yaguma no mugore we yaguma no mugore we yatahize hati konka akiguma ryo mugore we abojo baguma wanyine nkuru bashomaho konko bundi byanga mwene kusiyo bubwire bwashikire munyanya zo mukuru akareba nkata uyahika okushoma kwarima akakwata umuhanda akataha umwaka guyatahire mutinci gwijuka haza bwanyuma ho mu mberezo shwento na nyakwenkuru bafurka rukungira icisharara aho twazarirwe bo baza amayanga kabera itwe twaguma buyanja owamawe umwene washwenkuru kuzara mawe ati twagumaho hataho nho munyanya zo mukuru yatahire akajya kantahe ikirabe kibe bundi tukashoma yata kuyashikireyo yamarayo umwaka gumwe kugwahwire yaba nazo museni yabo kuba nabo bakabona munonga kandi bo bakabona munonga abo kuba ekibina cyamushanju ban batebeza bajya bakashoma imyaka kikabagomera bakabishoma imyaka mingi abo kubatinde senzo kuba tomuseni konkore nkemba bazo kuzubaho ebyo no babetyo aho rukugira yo mukirasi washabo mwane kitabo karebamo ni ukora kuza gukora ni nogire cyo wakora mwene ureza bembabazi hato yebuza wanashirahanga we nacukora ateke hato bwanyuma munyanyazi kuyatahire kuyabe yamare imyaka 2 na mukatata nawe akazara nawe akazara abana be mukaga nambwe no gumwako guhire ndwe herize kufa home hazo muto ndwe tuherize kumuzika konka nawe yija yabatyo hato bwanyuma kuyatahire ombwire buce nosha akazeke kakimuka kambe nkwe naketa nawe yacankarana niba kuyacankarine niba ubu bukaburi 9 na mukaga cenana na mukaga bukaburi 9 na mukaga kuba cankarinye mukatata nawe yata abana nawe yabasigaho mukaga yabarekaho mukaga hatwe yabarekireho hatsi tata yareba wana shate n'inshoro ndije umugore Oriyanse gira abana 5 abana mukaga tubabi 11 hacimwe ntwagira sita hate ki yakozire yajya tumwe hati yagambira munyanya zo mukuru mwene hatwata umuhanda ugende zo wanyoko umweshengereze akwerezeho umnyanya kumwe abo kuba bakuzakuziremo aba bakabaciro bato mwene bo bakuzakuziremo akwerezeyo mushicomwe ayije rero agerata hatata mwene atandike kutureberera rero ashomere na nawo hazo kuba ate nabo kubashikiraho munyanya za rukuza kwija najanti yagenda yazo watata haza hato bwitata rukungera kayafurikire akafurika yaza ntungamo yaza umucyaro nabana be bariya akafurika no mukazo muto nabana be hato ko nawe niyo bambingire hatkubambingire hati munyanya ziyabana we yagumaho nabarumuna nabanyanya bo bariya bashatu hati iki yakozere yakwata umuhanda yamugambira yamujyatsa kwenda munyanyoko munyanya zikuyizere kuyatushikire ninya nabenda muto norundi jakari mukurundi jakari wa mawenda ate nabani nye nije mbwene mbabaza ndazitangaza distance yo kurga buyanja okuzantungamo no ninjano hagendera batingumanya ato motoka nabasa kwagende shankina hatina aho yemerire konkani nyenda nkugambire tukahatambuze bigere kurga buyanja mpaka ntungamo haza aho bagira aho baguzere bakagura mbwene turyo musere ya mutanoga seru konke kanisa bagita St Paul muyogo eriyo muri chikoni nugomorka bwanyuma district y'abantungamo ni Jean kari mu kibina cya katano nahikaho nahata nabaninye mukamaweka watandika kurra bariya barumuna bawe hata natandika kurra barumuna banje munyanya zahato bakaya weka nawaka akariyo nashoma konga bitatwanguhire tebera twanguhire at all hata bwanyuma tata kuyahirize kureba
ekyo kyabaho yayetera mu kifuba yagaruka yakwata omuhanda yagenda washwe nkuru kuzara mama yazagarura mawe obwahwireho myaka ki akahwire emyaka 16 niyo mawe ya mazara amahega konka kuyareba azimura kana mangu tachigaruka kushwega kuyashireyo yashitama yazara abana be yazara kuyaje kuzagaruka yijana abana abo atubona baryo witu konka bine banja byabo tugine kakwate nebitu hato buzubu tuje twavuga no mukushoma kwanya namukushoma kwitu yes nicho nani nkugirira nti ruhanga nakuremera moye mbwe no kushoma kwitu zikazi y'imbabazi konko wabe ozayo uri washoma urwo mukibino zo mukindi okora mukindi kwando kora uri wa competingana nabo abo batwirene bashoma batene buko bateganisa bine bitabo kandi itokwa hirwa abona school fees kitabona otakine akacuma omwene otakine uboshanga uriyo notiza konka mukama yatuberaho ekibina cyamushanje ngakeza 98 nubwo naheze ekibina cyamushanje konka to kuza kucheza obwe mawe yashanga yagarukine na tata hati yabire one family hatangiye kubaho akasinge konka hataruho kutandikira ibintu byona bakacwekerera kabyahwireho eki bakozire kandi eki batwegise na hati kinkumangu nimanya tukahinga tukaba tukera shayi 10 gwekiro tugenda tuhinga shahemwe ubwiro obwo butwabentu shoma ubwiro obwe mukamushoma eshahe ezagenzira bitabiye byanke byahati kandi obwe cyabe kibantu kutangaza muntu bakaba tuhereza no bukama niho nambwe nkabaho na class monitor konko yebuza ati ushanga shona kugambira muhinge juba mwamutagwisizo ruge zitaru kuzayishomero omwe muhikayo mukererwa kandi class monitor ndabuza mu office kwakira ki ebitabo kandi ubwo kwenda kuza mbwe ezo nzombere twakuriremo mbwe habaho kweyanga kwangu mnonga bwanyuma aho ebyo kubyahwire primary cyamushaje nakeza mukama yatwasa najya ntwabogero muka kwata hazo umukwezi cyamushanje omwe nko kurahanga kumaka kubumba twashanga nitu twazo mu babene batunge birabo muntu we asa twaturukubi hatoshanga ukitunga eswano ya karahuri tukantugeta karahuri hato shitunga nkeswane ya karahuri ushanga niwo muko wanyu muntu haza yiswane ya karahuri kandi waje yishomero cyane kirabo abo kubito tukata kuje basiza omumbereze zindi yo ningambira mwaho mpaho aho tukatukira no munju yebinyasi ebyo byahwa cyamushanje twakeza aza hatito kugira ngo abanyabuzari bona bakaba rukongere hati shitwabe tateki yabakora tukatugaraka rukongere niyo twashomire nambwe ni secondary niyo najishomire cyamakanda konka hati secondary yo hatubwe nkoku ekeshongoro cyo kugira ngo aba primary tubakwinganisa n'abaseniye hate ebyo byo bikashoba of course tukatakaza boarding abo kube sente zikazi taro hariho kushomese bigere oyino kushomese bigere kandi uniform ababanyabuzara bito baside ya mama no bayo batwa uniform yo kujwara abo kubeje ugurane bitaro apana echo nacho twarebe echo twakirabamo konke cyasi mwene kareke ecyasingire yo kura ni intangara remba bazarhanga mukama akankwasa tino obunarwire arasazi ngo abo kubatanarya ahabwo kuba uko heruka kahonga kayishomero kandi ubwo nabwo no wabona fees obwo tajibona aho twabentutura ombanyabuzari na yecho kurya kikache bakiri kike umushanga mwahinga ninyijuka ariho butari nyeba asine ya kabiri nkija bakatusindika tata yajata mugende ataka sente ndiyo ninkiuza ninkija kwija kutwabetaka kabwinde tukaza ishomero tine cyo twireyo nabanza na maresande yo nandukuhinga abandi abana bo bagenda boriya aho twabeturi kubashireyo bo batandika kushoma hati nyo nategereza esente kwija ngo nanyenza ishomero zagira ki zabara kuzabuzire kutwabetushiriyaho bariya nabo bija baba binga kuba babingire kubashiraho ecyabiriho necyantangarize hati anko nano mukazuwe baja mwen hati numanya aho tubentwenda kuye sente tabonekere mwen hati mushitame mbanze muhinga nyonka nkamara kwezi kona ntakubasa kuzayishomero
ariyo nohinga tata taki atine kiyaresere ikiyayoherize kandi nakuriya nkantine kindi kwihayo konka habwe imbabazi icyo nacyo umuntu we nareba icyo cyaho konka mu mutima gwanje n'ubu nabebyo byona bibaho nkampuranye n'amasuko omisho ndikugira ngo konkarahanga ebe kubaho hine icyateka tekere omisho icyo cyaho cyenda nebiri nareba sindiya nayo nagiheza waheze yakanga naheze yakana waheze yakana cyamakanda konko mu kugiheza okwe namanta mwene kandi hati byakomaho kurigirira mbere y'uwabintu urebe y'uwabintu urabamo kurigirira mbere y'inabe ninde mu kandi kinabende kure ninde nke kitakubasika konka nacyo kikamara cyagera ki nacyo cyabasika abwe mbabazi echo kuchahwire hato mutumo gw'amazima konka kirungi cya tata kuyarigire ku rugombuzaye kuyarokoka hata karokoka yazo mu kanisa yatandika kubo mukebezi yakebera akabatereza yakunda umukazi we ukoshanga ntubabuza konka mukagwahi ati nanye tunkucumanya mbwene hato butwagira new life habaho busingi ati nitwe bentu rebe mberezo tujya mbwishati kabatangire tata kata kuzitwara mu marwa kandi mbwene hati ya reka tugumiserize hati yanshome nyo nashoma bwa sekretari ubukarani yes nabushoma 93 obwirobwe ukoshoma umwaka gumwe kandi nabwe ejo college inagiremo ekerye naye nubwe yabetandikirira ka private ejo yonkaje marandi kusiba kwe konka kunabendi ya ruhanga yanjirire mbabazi nabona ko mukazi yanywa natima bakankunda ata nubwe yabaje atazogumuje akora shanga nyine tukabagane abo kuba kunabeni inturanaho naho ibyo kurya bikabitariyo konka nare nageze konka kinabemba ninshaba kandi ndukushaba nkamba ningira nti ekingenderire ngerenta nchitunji certificate najibona kunagihereze cyenda nena nazanya bani nyabani secondary natandika gukora ubukarani obwiro bwe twantu bweto bukarani niyo mugambere eyo bwe tariyeje yanyo ya hati nyabane ya kitagwenda nyabane kitagwenda kari yo mawe nto bucura bwa ba mawe kuyizire kuzika tata yagira ati ko hari yishomero rya secondary mwene mpara ko arashomero bwa sekretari ayije tumurondere yo umurumo bagumpa natandika nageranda nakora konko obwe ntakagire nyabani no butwabe tata na mawe bakatkundisa ekanisa tukaba tunyeta konko mukunyeta abwaguri yo mutumo gwatkuriremo uko takabasa kwigereza ngo jote narokoka abo koko bana urembera zirimbe konka nyena ngambire cyenda nena ekeri second term obwiro bwe by then ejeje ankore yona nakuriye keke ryankore diocese hati aba life ministry bija mu mashomero hakari mu mushije utarinye bakandi tarinye akuba nwe yanje nisi bakandi bamweto wishemwe magara arikwebembera aba life ministry barete bidongo bawayaringa ndongo za nango ubundi kandi kubaye bareta nke mishomo nkejo nkabanta fayo konkizo beryo nkanye no mutuma go kujya ngo nanye nyenda kuza kugera kinyenda kuza gushoma hayi bambe ngiri yaburwa magara yimuka yagira ati imwe bana mwe wote kwasize hanga ibi byo kushoma nubusha tina horagarize ibirukora imwe abaruhire n'abaremerirwe mwija hari Yesu nwarabaruhuri tindu kumanya nkimukanta ebi nabenyene nabiteraho ni mukanara naboroga bakwata abana bashoborwa bajya nkora shiranga wanje mbese kurutari wowe yajunwa atito tegerize reka twena tujunu okurga cyenda nena nibwe nikiriza Yesu Kristo kuba mujunu wanje amina tendereza Yesu uri mwana gwandiga Yesu omusai gunaziza ebaza omurokozi tenarokoka narokoka ndokokire konkato ubwe tata kayafire akayafira urukuza kuba sekretari kwinahirize kuheza nkaheza cyenda nesha tata yija yafa nko mu first term
ya cyenda nena konka kuna wetara akasiganta karokokere yes hati bwa nyuma kunarokoka umutima gw'amazima nahurira yakariya jangu rabaho ugenda zo gukora wanyu kandi zo kwika hihi n'umuzire wawe hati cye nakozire 95 kunizire kurya kuri Christmas ndagarikira kitagwenda wargaye hazo kurgayo nabwe program yo kutstape iroro eketakanya kuza kubanza ku processinga kubitwara kampara ryo rutaro byaguma biti hati nayebuza onashoguma sente zabazira hati kandi nobwe tinje nkarondero withihi ukabona kandi ndahari hati nargayo hati nuko kuzanka hi nuko kuza 95 okwezi kwa twargasito umukiro kikuru waba treasurer wo burisa akaya wo busaba dikoni tukatwino buzare ubwo ruganda konka na wakaryo munyarukunjiro wetu kuyandebirate ataza mwana wotagarka atotagarka kamwenje atoije twomurumo akwantu wenda sekretari atkonka kinagambara wacurra ntikare nacurra ubire kubwashire naza chamate hata nazabusaba diko naba sekretari otyo nakora busaba diko nimirimo yanje nakikora je konka naguma ninjikora nintabo kwa hihi chamatena no wito muka hakari hihi newo kebo distance echo chaho kuchahwire 96 natunga amaka wagatungota omushija owankunzire ombandi na wakana shomesa primary yes no manyobwirobwe agamashomera ga church founded schools primary ya chamati niho yabire na shomesa haza na wakaryo umuntu mukuru akaryo mushomesa kandi ari nwe yabena rundana sente mwene ba deputy obwirobwe obukugobwa obwo okunanka ba deputies kubahamya kubahama baraha kugira ngo guyaba deputy ombutongore rukabitaro ishomero rukariye kundura mushomeso urukunda kurigero kuri yose rendo murebo mbwe niwe yabaryogo hati nyowe prime chachi nore netine bikoze sabe kumara hati nyowe kunabenza kuriya obwirobwe obwa sekretari munakoze twaturyo kutera stenso ubundi stenso ro basafutaji cengaje na ukuyamwe papura nyingi bitari bya computer rolling machine cycle styling machine hata nkabantera typewriter ya chachi nshumi from primary nza kugira anta kuroringa nibo babine choma abo kuba chamatekeri center hati nyonche zayo deputy nyonche zayo njire kuroringa yes nshanga yo sekretari of course kumukuma mbamuru bakoriga hata nkoko ine ba Dickens mbamuru bakorigo mukwataga hati nyonchanga ise kuritare nja kuroringa deputy konka we njago wagumana areba yo konka nyoti mbicenga yes nyonyesha nkora ntimarangarka nta mwene 96 ibirabiri na cuma kwezi kwa mwenda embaga ti yaru matabagamba bugenye otyo obugenye mukubagamba okwe obwe twati tucurukubi munyanya zo mukuru na wakare akashoma ushomesa nambwe nahumwira ryo mushomesa abe na shomesa parents konka ahumwire konka akata nbwe ayimbwe abatankiye gukora na wataka bwine station ndengwari yaho nakiri konka we yakira takushana nitwe munyanya zo wa kabiri ubwo ni mangu ampuriya ryo mu murimbara nwe second born ubwo we mukama kaya stanakiri akaya tandiko mu umudayari hati obugenyi bwaruma umushija sima asima sekretari otyo oyimbage gambwa ensiyone kwatamwa bebuza nkonka nkoko mboro ngweki nchibasika kugamba nko bugenyi obwo babityo nangwa shi nkonka shine baza kubashita msayine ntebe yakameshuka batajine yes endide ketariyo bambi katwine ninjuka twatwine entebe ibiri za office chair na nemeza yazo ibyo bintu na hata bikiriyo ibyo twabetwino munju konkenjo ekeriyo y'obunyasi ekitwakozire ito twantuma kutera omushenyi aza tutamwiranje nk'ezizeranje ezibakutera hati ababishomere
icyo twakeza Rebeka je mbwene Rebeka je ni asiga niyo no mangu hata niweza nkahoma ensi yatenga munwa konka kitakubasika mu ntaranga ntibasika ubugenyi bwaruma Matiyo 96 ubugenyi bwagenda je 96 twabugera aza omushije wanje akabatine bazire akari toto ofani toto ofani okubaho kweye wakaza kushanga yashaga ndiyo mikono yanye narime yashanga ndiyo mikono yanye narime bwanyuma ko yaherize yasharamu ya mwene we kuyaje kuza kumanya mageze ati akashanga ndiyo mikono yanye narime kabanye narime bambe baka umunyararime akariyo mu omukarani arukora gombora abana be bashomire nawe yamushomesa nicyo yabashomire ushomesa konka yabiri ainita karyishe na nyina bujaga atukwa hundu kurga bujaga kidiko naro kwa hundu kurga kibuba itaka konka katakariza ho gabambe akatakartura ho gakanda artura hata ati twa nashwirwe kunashwirwe 96 nkaba ndambwire yo murundo kuno yabujaga nkaba ndambwire yo murundo gumwe guti kuna bendambwire yo murundo gumwe kutwa shwerine habaho cyetengo cyo kuza kushoma kandi uko habaho cyetengo cyo kuza kushoma nabwe ndeba habaho cyetengo nabwe cyo kugira enje yo kwishikiramo ahabwo kuba twatubandishikira mu maka aryo go abe natureberera itaka yes hateke cyetengo eco mbwe narebyo na byaba bibiri konka no manya ko kuba orabiro mbintu byingi hati none omanya oyina amasoko ko moto byona nibiza kubasika hati na nenju nayo twagitandika matandika kombeka konka aho nkabona umukono gwa mnyanyazi yakwatra ogo wizare rya kabiri nkarga namugamba namujyangu sebo okushikira mu maka kuturihize ninkushaba onyikirizo ompesente tuze kuombeka tushiro witu tiyambira mbi yazimpa konka amahezi mara kuza kufa tukatwabe twazamugarurira konka kazimpa twatandika zaba wero kutandika kombeka twatandika enjo yakama amadirisa kandi no kushoma nako twatandika shoma umwami wenkana umwami yabana we yashoma diploma akaine certificate ya grade 3 hati yaza kushoma diploma yes ezo skazi gen 12 akatandika 98 akana heze 12 okushoma kana kuheze 12 ata process yo kutandika kushoma no kushwerwa kwanje nkashanga ina abana babiri bari mpito 96 baka bari mpito bombiri babojo mukama nanye yampo mushiki niwe nazigizire atyo 98 mwendera kwa nazaro ndijo mojo 12 omushije yabana naheza kugira ata naheza kushoma konko mukushoma okwe yaheza amana gamuhwire ebyo kombeka byashitama byayemera tukataka bigumza mtu wajambwe nta tukatubanze tutange iki kibasa kwisha kureta kasente eco kwisha kureta kasente hati yazo mukushoma omukushoma okwe yahendere 12 ejo chapter yega makonka yargaye namana make najante maybe ni stress yebitabo ni stress yebitabo mbwe no bunaje kutebekana ndi amana gagumana gahwa ejo sikatari 12 hata bwanyuma aho byanga 12 okwezi kwa kashatu twaguma turguzo umbukiriniki okwezi kwa kashatu ibintu byayanga embera zaguma omushije yabo kwera tanabicenga tenda byetegerize konko kugira ngo nyine nkanaribira musharaba naje norwe hata ngumaninye buza hata nabatahi banje tucibatu byumukushaba nkonka mwana we hagera abanyekikana nkonka mwana we umushisha katine mani hata noteka teka cyo konka numuraguza je haruhoki ntkonka kanturaguza ncinti cyo cyumuhereza twija kunimbarara tusharamutu turaguza abakube sente zo kuraguza tuzikabura akwa kuna rebere byaguma
naza no wanye na rumi namugambira na mukanye na rumi namugambira namujyanta konka mutabana wawe yaguma nagerata yaguma nahwerera mbwe ntingumanya takwihinduraho atumugende muraguze twaraguza konka byayanga twazitoje mu irwaro nabagambira aza ubanye na rumi bo baranyamukana rwagati yantungamo nano witwa n'ubushagato bar rwagati twazitoje mu irwaro kutwashikireyo bacebera byanga agira nk'akakorro akaranka TB mbwene akatine ukakuruga konka byanga twijana kunumbara mu x-ray mu clinic nabwe bagira ngo tino kwari tayine rukorro rwo ko muteganisa tino kwari atkuna bendi mpurira ka okwa kashatu mpurira ka riya mazima ryangira nkonka no manya aho wahika wazo mu kindi ko ryo mu irwarro kandi obuhereza kandi babugamba ngo bacebera abwa cyo takugenda ukacebeza kakukasirimu ibindi byona kambicebize kavuzire iwe abwa cyo takugenda ukacebeza kakukasirimu ceza kacebeza rero kareba washanga utebekine nawo kamucebera ukareba kancho cyasigara kitakebeza natungama of course mba muri mu wodi hata natunga meruguru hatko natunga meruguru nakebeza kansara yambuza kari omukazi w'omutoro bojo monika kiche kikuresire hano ntinyonyize kucebeza kakoko kasirimu aha bwenki nta nayereta nimpurani nyenda kucebeza kakoko kasirimu konkana bwe ninchimanya ni mangu ni sirimu njini ataha bwenki ndwara zo mushije wa ntereba na hifaho ntere ngugu arya hife asheme kubagiza rata ayinaka koko kasirimu ako ibintu byona tubicebize byagera ki byayanga mwena asheme kuba ayinaka koko kasirimu hati nuko uchurori ubari uchuroziro bocizirota nte yancebera yamba mwe dakika 15 nataragaza naje namureba nkanyi no ndwarize nawe namara nagakanagarukayo yagaruka yambuza kureba natandikine n'ingamba na hati nuko kiri yambuza atkonke cyakugemesereza kucebeza niki ntumwene kangambire ntse nyabo kari omucyara ntakike ohumure uzatse zanjye zimpe kandi nubwo razimpe tinkuranye no kubanganisa ntabo kubanyowe ndiyo murokore nkarokoka nte bindi byona bicebize byayanga ntkonka nima ntkundare naraba haryeki ntkonka tinkukirabaho ati nkuru kucumanyo tiyo nko wacereba ntamazima nkuko atungwe shatu washanga urwire rukakoraki ntamazima nintandiko buhereza ati mbwishika tutabwine ariyo nambuza ati mbwishika tutabwine ntkonka nimanya ngo naheza kushanga ndwira kakoko kasirimu tinyine shonga nimanya ngo ruhangana aza kundinda konka ndi kumanya ngo nkina nchimanyire ndeke kubura kumanya ndeke kubura kumanya hata bwanyuma aho yamara yampumuriza yajya mwero joro businge ate cyo kubanza cyabyona ati no wakushanga akakoko kine tiwo kubanza kandi wa muhero ati kandi nabwe no wakushanga utakine tichukumanyisa ngo rizo kore utakine no jaguma utakine oyihiro waguma yino kwerinda konka wotera inziri nakagira nakona kakwata mweno jiro businge muheru yampariza ratsi nashangaze ryezo nkoko nabenki no mutwe nashanga kakoko nkine kuna herze kushanganya nakakoko tinda kankine nkajya ntaha obwira nicyo kiriyo nkito obundi yo nimbona obwira bunkagwira higuru endwara neji kashikuno jya munje manyerekare kututaronzere cyo gukora izobe ryabende kurataho nubwo doctor yabenda je naramburi irwaro haza doctor go aba medical superintendent akabari akanamumanya ariyo mwena akanamumanya kandi ayine kirini ko wita kayamuragurireho akayamuragurireho hata bwanyuma nkamutegera mu corridor atkanda no yenda kandi monika no yenda ki ndamwene sebo ninkushaba korazo mu kashenge azito twaturwaizo mu kashenge korazo mu kashenge ninkushaba ngo mushijo go mukebera kakoko kasirimu atabwenki ntinyonyendo kacebera ko ibintu byona tubicebize nti niwo muragurire byayanga mbwene ibintu byona tubicebize hati nyendo cebeza kakoko mukebera kakoko kasirimu konka abwenki kaninde no insistinga ninga no bitamama na abwenki nte kinkucendera nyowe nyimwazo ncebize
nashanga nkine mbwe nawe ni nyenda kumanya ko aratakine manya nkubira arwire bindi rero nyongo mena akakoko kanje yanshekera tukari konka kakinkora yakinkorra yamuchebera kwerize kumukebera nawe yashanga kine akata kine magezi ruzatsinye bazihire buri kimwe cyo nanye nakikozera kuna hirize najena nagambira abanyana bakaba kiroba iveni kama taka bese batakarije magara genseji najena nabagambira nabo bampo muruza bajya ngo humure kandi kwezi kwa kashatu kwezi kwa katano 2021 mukama yamwiho magara gense ibiro mwenda kwa katano yahumuratyo neje inabe nakombeka yakomaho no kushoma aza kakozere akayine second class akaba yahereze kunka akasigire graduation nambwe graduation akabaho yafire byona byafa hata aho ensi yagaraka yayirunda hata yambera ka boxi ibintu byanshobera yeba tsimba hakataho wowe shemwe Monica ari natuganira binji munonga ebirahanga abaze kuba namukorera magaraje watandukane itwe no mukazi wagirizeho najego na ombi yarabiremo abazirebe babanza bageraho butekerezana babazire batana abana baba strugglinga munongo mukushoma kwabo konka ranga yijagarka yahureshara zabo yagarka abazere bagarkana nebindi ranga yagarka yamutebekaniza muntu we yamuhereza neka yamuhereza umusheja we yariyo nataganira mu dakikeze zitwargamu yabahereza zaro yagarka yamukwasa muntu we no musheja we akagumza munashoma konka nkastani okwarwansa ebirungi yarwana yamutwara umusheja we ahabo kushanga ngo omwe ebitugamba abantu nkaba kutukubatayisa nababiro bikuru munonga iwori yaheru omucyaro gunagambira kwa ine endware ya sirimu kandi ombutamanya omusheja we akamaro bwire burengwa munonga aine ndware eji okurigirira bigambo by'omucyara we hazati yatunga bujanja biti yajimanya n'endware ibaye mbaragurira bashaho bakaba batakujimanya ibintu byomwe byareterera umusheja we naraka kwamani kandi akaraka no kurw'Amagara gense je cinchimanyisa ki ariwo turikize ngo nikikuru munongo kumanya magara gawe research ne korwa kane yoreka ngo abantu benji okukira munonga abanyayiganda tabarukufayo okugenda kwecebeza no kumanya magara gabo gemerere ryabo abantu mu ihangeri eminyeto endware ya sirimo kuyoni yiyongere munonga research ni yemwe reporter gire kushorebene yereka ngo aho murumbara sirimo eri yahigura munonga terbamwa ombebe mbiro mu ihangari yona yes mwe hatu washanga tukwatsera umwanya gwa kabiri mu ihangari yona eri yaganda tukureba ngo tushemeye kubantsitamwa amana no kumanya Amagara geto okugemerere nikikuru munonga mbwe no mucyaro go nayiziro mbwire bwenyine obwashemeye kuba nayiziramo program Orugyendo Rwamagara nziza kubantagaraka na party ya kabiri ari kutugambira umusheja uko yargira Amagara genseji yabahwata abana yabataye bashoma bata eka yabe batandika kombeka bikahendera bita nebindi binje kandi umushani yemwe ntuje kubantu bakira amasumu nebindi binje biturukuje kubantaganira program Orugyendo Rwamagara arindaho ejisimite kigwandetera apana tinkwende byo kumfera lekimwe bombeki aba engineer abashubuzi mureka mbanjira bakashale General Hardware kandi abesigwa bine siminti mubikabyona bine amabati agaburi chika nangwa no mu size zona bine mitahimbwa eyaburi chika bine Y12 bine Y16 bine Y10 bine wheelbarrow estreta engorofani bine paint undercoat bine flat emulsion bine flat white bine flat cream na nezindi nyingi nichikwatire na paint echo bakacheza bine misumari bine expanded metals ebitiho chain links bine sinjenje bine materials azirukorese bwo mu mizi plumbing materials
turi kwetebekanisa Christmas y'umwaka ugu abantu barugaga n'isingiro yona umweshongozi wanyu Kate Mukiza habinire ntanda mpango manyeberi 10 byokwezi kwa 12 ija kushemerwa nimwe umukonserto rwagoma ehayitire Kate Mukiza in Christmas Carols concert hambuga zo musabadiko rubargaga ukutandika shamuna na zinyangwe mpaka umwabazyo kandi ashagati y'abishongozi nyamurungi nora nankunda ririya nabasa Ameria inembabaza nkwatirire mera simwe cyahwire Polino wa Revival Radio Teacher Stella Senyi kwaya n'izindi kwaya zamani nyingi ukutahamune 15 abane 12 VIP emitware 2 tebo ya 5 emitware 20 mbwe n'abantu baragaga Kiryaburo Cyarubambura Cyanda Endizi Kabare Rwangabo na Isingiro yona muje twimse kandi turamye mukama na Kate Mukiza uburukonse turgogoma Kate Mukiza in Christmas Carols concert. Kwetebekanisa Christmas y'umwaka ugu abantu barugaga n'isingiro yona umweshongozi wanyu Kate Mukiza habinire ntanda mpango manyeberi 10 byokwezi kwa 12 ija kushemerwa nimwe umukonserto rwagoma ehayitire Kate Mukiza in Christmas Carols concert hambuga zo musabadiko rubargaga ukutandika shamuna na zinyangwe mpaka umwabazyo kandi ashagati y'abishongozi nyamurungi nora nankunda ririya nabasa Ameria inembabaza nkwatirire mera simwe cyahwire Polino wa Revival Radio Teacher Stella Senyi kwaya n'izindi kwaya zamani nyingi ukutahamune 15 abane 12 VIP emitware 2 tebo ya 5 emitware 20 mbwe n'abantu baragaga Kiryaburo Cyarubambura Cyanda Endizi Kabare Rwangabo na Isingiro yona muje twimse kandi turamye mukama na Kate Mukiza uburukonserto rwogoma Kate Mukiza in Christmas Carols concert. Rw'Amagara Radio 93.2 FM Amagara mu Rw'ijwire. Radio 93.2 FM Amagara mu Rw'ijwire.
Revival Radio chendanisha tukatonyeza ibiri amagara ombwijwiri dakika nukoko zona zanga zirikanga no wakugirota toine cyo kukikorera cyeshongure kigendere kimwe aharisabadiko nabwo busabadiko no bwanumbi Venerable Reverend Canon Amwine Dennis Kizinduka mutabari cyo mukoro gwerizoba Orsensi aho mu Rubindi kandi gwa mukuru w'abakristayo Shemwe Harriet obuyanda simarahanga gwaguriye mukoro gwo kutangaza kandi mukoro gw'amani mwebare n'abantu ba Orsensi Rubindi okombeka ikanisa nungi erukwesaranga ekitindisa ekyo nkiba kiri kikuru munonga. Yes, program ejeri ya YouTube kandi ojikuratire na comments ntuje kubantu rushoma, messages eziri ya Facebook nazo ntuje kubantu rushoma ahabo kuba nosha engineer Bright kinti yakitere kari munonga Facebook ntuje kubantu rushoma ubutumwa bwanyu, WhatsApp yitu nazirebere messages already zatangiye kwija kandi n'amasomo ntuje kubantu gakira biona nibiyetengwa ahabo kuba ntwenda kubalansinga jubwato okwenda ngubiri umwaka basa kuba nahikwa kandi natunga obuherezanya murungi aweshemwe Monica nuwe twatayiso mwabazigweri izoba ompati yo kubanza yatuganirira bingi munonga mbwe natwaza aha bwanyuma y'umusheje wo kurwa mu magara genseji omucyaro gwa akakoraki akakurata hoki ibintu byaheza kwihinduka tugambire ushemwe Monica nakwakira bare mutebekanisa omushija kuyaherize kugenda ensenare yamfundira yaguma konka omundu omutuma ndeba mpura ruhanga nagira ati utakatina abo kuba ndiho mbweni nyenda nkushoborere umutebekanisa buri kimwe cyona kikabasika okunabenta kubasa kukitekateka akafenku mibiri gumwe kwezi kwa katano 2010 konka nkebiruhanga kora ncyo warebera ekeshongure cye nakishaba omuruhanga imbwene kurigirira aho nahiko mu kugamba kwanje naho ndiyo ninza omurinyo wenyo ninde nguhakatara mukarungi kona konka nuwe yasha mbwene nuwe yantorine kurengo hata nanyenduho nkino mu isi yo munsi kandi nkino mugasho umugasho tinka gubagambire konka nkiryo munsi kandi nkino mugasho mbwene no kuntorana kwiye abo kuba gakagatara man ganje kandi ndi mutinda basi munonga mushija kuyagenzere abishemwe bacyamata hunabire ndahamwanya nagumaho ndiyo mukarani abakazi bambumba tarabamazaziniyo nambwe ntingere kinjigamba neri izoba bakuremeraho owishemwe yanjurira kuba nabagambaho kandi ojukaba babarya bahandi babarya bakigeze konka kundi mazaziniyo niyo na hetura nyijuka huyanyihiri ahiya kwihiri abakazi abana bambisizeho nambwe no muryecho ninsima omucyara wo mureberezi mama Dr. Arsi Mwesugwa atubeririho munonga program ejo kandi atuberire cyo kureberaho abwara ine ya Mothers Union ni musima mukama mwehero mugisha ahabwo kuba Mothers Union ntekateka kuri atarabireho kontine mugasho munsi ninga no kufa kuri nafiri hati okwezi ku 12 12 okwezi ku 12 mukama kiguro rwijo rundi yayiguro rwiji ya leta compassion aho cyamate kuyaresere compassion abo omuntu wo kubanza wabandize wabena abanza hari star papura akaba Monica umwana wa Monica yes mukama yiguro rwiji haza obwirobwe hataba bunashangire imyaka bakabagirengize abo kuba program keryo kutandikira myaka 5 kwikari mwenda hata bari bakabagirengize imyaka abawe ababakuru babunashangire abunashangire hata bwanyuma ogo wanjo omukuru owo kubanza niwo mwishiwe nko mbojo bashatu hata ogo kubanza hata yabanwe ya baba akana qualifying wakana qualifying hata ogo yazo mu compassion kuyahiriza kuzo mu compassion batumuriza muhumure ntuza kubareberera ntuza kwera abana school fees ecyabandize kunyijo mu mutwe omushije yaheza kufa ecyabandize kunyijo mu mutwe nkajya abana banje baza kunkurata konkara hanga kakaranda kakashazamo abo kuba abana banje bagwine school fees tio
bakabona school fees abo kuba compassion kabahera ubwo no muhanda gwiguka rero hatobwe mukama namukwata je bitega nazo mukanisa ninyeshongora bwo kundebera nambwe n'ubukuru ni yeri yandeta konka ninyeshongora kandi keshongora nkeshongora nyino kutandike cyeshongoro kandi nyino kucyera kanisa buri kimwe cyona nyine kucikora abo kubarahanga ni mahu ya zirata aho yanyihira abo kubakantera wo muhanda na nyabana banje tubagira bata tubabona ubwo yazamo ukandiko kwa kabiri kwagireho nabwe listi uwa kabiri nabo bamutama hata mbwene kandi aho mukama namuhamza kimwe mizi ate nasimbe mizi school fees zaboneka uniform yaboneka icyo kurya cyaboneka nanye muntu we bampa umurumo nko muzire kandi nagaraka nabasenta guide nanye naguma nishomesa abana urwamukaga nabona yakasente haturuhanga mwene yakorogweye nje wanorengu ni msima ntine karunji kona abo kubankani mangu necho tindigira konka kantorana yanteraho buryo bwona ubwo muhanda gwiguka kabwiye 2022 kutandika 2022 kusya 2029 nkana nababandi bakashoma ahabwo kuba tino mwana wa manage shaha utarashomere senior yakana taro ahabwembabazi tichuruho echo tichirabiro konka naguma ni impereza mukama kandi ekikuru munonga nayemanya kundi yo murwire ombinkora byona nyine mbwene considering ikintu cyo kuba murwire nacho echo nacho cyaba no kufamagara ganje konka byona bikabasika hata bwanye maho 2027 2028 2029 eje myaka eshatu nayo tindijebwa naye kashana nkaburyo bw'umushisha yakaba kansigire enjo etahwire no kushomana kweti yashoma kuti yaheza yansiga no mwanya yansigo maka yansigira abana nasigaraho eje myaka nayo ekambere kizubu nkija narwara mwendwara eyintarashoboro kirwe kandi nabashaho mwene kwingana nabwo tubaraginshoborire kiryaho ekigambo bakangira ngo nyine kuzara ojukende kufakara nkanye na mwenda ngashwerwa nyina 20 namara emyaka 5 mbushwere nafakara nyina 20 hatejesha nyine emyaka yanje 50 hati mbwene nchimanyisa kandi hati emyaka yemazire ndiyo mbufakazi nemyaka 22 mbwene Orugyendo ntambwire konkeje emyaka 3 2007 2008 2009 naye kambere kizubu narwara endwara ntiza compassion kandi yo muziro wa compassion ntizo mwirwaro banja ngutoka bire kutandika mbazi kashati endwara ne ngwa tutwakwambaza ubwire butakazire butakashire hata aho kizubu kija banya advising kuzara nabyo byangomera nabyo byabanza byanteganisa hata obwe kandi kahwiraho cyumwa ko umuntu kuyabira ndeba umuntu yabandeba jati ubwire bushikire ubwire bushikire abo kuba baraho yaferanira mwe nta turyo kugera ki uryo gufata ruguma amagara gayanga hata aho nasharamu nashambana nashambana musharaba nakwasa hansi nazara konkabo kugira ngo hata nkana amanyire ngo ni ndyo murwire hata nakuratira amateka girwaro umwana namuzara atejesha ine myaka 13 ryo mu kibina cya mukaga umwana namuzara konka namuzara huriri akuba nkamuzara mwirwaro nakuratira amateka icyo cya konka nijuka ngo nkaragana na ruhanga ngo ntarurwo mukanisa nagaraka musharaba nagaruka mbuhereza 2018 urwagataho hati nisha mukama yiguru rwije nayombeka nagiriye katobwe eriyenju eje yitwa betwatandika ejo kunaje kuzagaraka tindashangireho ni tafari tinkumaga amatafari gakazahi tinkumanya ko byabire ejo chapter yabakrozidi hata natandika busya nayombeka omushije wakuziremu omwana mukikirizana nare ukagira utumbwene babashaho bangize ngo nzo kuzara wondagweho nuwogu ikikora mpereza omwana apana ebyanje bitura biro open ebyanje bitura biro open kana akimanya tukikiriza mwene akakore cyari kugira hata icyari kumanya konke kirungi
kandi ecyo mukama atari kwija kuntura tino umuntu unaturiye akakoko ka sirimu taine akakoko ka sirimu kandi umwana w'unazire tajini omushaija ogwe. Oh, that's so good. Ekyo kikakomaho kikahwa kyaho konka ekyo nangwa nekyo nkaninyerera ruhanga kawaza kuntura ekiba ekyo kandi ndikukikora ndikugira nta ndikukimanya konka mukama yakintambutse ekyo tukirabireho. Omwana yazarwa giti yakwatwa ndwara okuzaara omwirwariro aza nangwa ekyo ako nangwa ako kankashoboreho munonga nobu ntakashiro misho okugira ngo hine idare rinde nakireho ako kankashobore mbwenu ekinkusha omutebekanisa kinkwena mushoborere je ekyo aza nekintu kikuru hari abaturikize nangwa abaturikize nabone bija kutwara ubutumwa nabone babagambira batahi babo omuntu wena okutura nakakoko ka sirimu tikikumanyisa ngo ashemeye kuba nazara umwana arwiri konka no tebekanisa ota oyine kuzo mwirwaro okakuratira amateka agabashaho bakugira bata aguba kugambira agamateka wagakuratira tokubasa hati no mu Uganda kabe hatakine muri kuzaru umwana ari kuzarwa rwiri konka twatkuratira amateka konkaho abinji tubakwenda kuzayo nabanga kurra kandi tubakwenda kuratira amateka mbwene cyo ninshaba abampurikize ni mpurikizibwa abantu binji rero kandi abakunkwata hobona oban side y'inkushwerwamo oban side y'inkuzarwamo abono bamangu kandi cyo nkachendera abo kubanda mbwene obwa kansara bakabumpa nabirwaro batakabumpire ekayitu bakabumpa abo kubana bamangu ecyo ninkigambiraho kandi ninkigamba akuba ninkimanya nikirunje kuzarra omwirwaro okuchebeza okamanya cyori kandi okagaruka ukazarra omwirwaro obwo nibwo rukwihamu amagara marungi okazara n'umwana w'amagara marungi nka radio yeji hata bwanyuma aho ecyo cyahingura umwana yabaho nagaraka musharaba nayitisa nagaraka mu mbabazi ko nagaraka mu mbabazi 2018 obwe cyamatenka narigire natahire nagire ecyo nkanagire cyo atobwe nagarikire kuri yo wawe wanje RC1 hatpo nagarikire cyo 2018 abakazi bacu bo burisa bandorana kubebembera kubabera mazazi imyaniride otyo hateje shaha noburu kujwekereka yanje konkanjwekira abakazi bacu mukama bampero mugishabo kuba nkantara mukarungi kona tindu kumanya bakankunda ki konka ahabwemba bazarhanga mbebembiri kandi timbaterize nsibo konka mukama bampero mugisha abo kuba bakakunda bantorana bampire nebisanja bibira kuba na hati nkimuri hati o 2018 hati 2013 nkokundi omuntu womushana kunagira hirwariro eriyito eritushikiri eryabuteraniro ryandije wano zabujaga kunagira okutandika obuhereza bwanje ntakatandikire mubazo muhango kunashireho bangira ngo ni cyaje wabaro yanje ataza munuka tukomurumo nyo wabwemba bazarhanga tinkateraga kampini kandi nyebembera kandi tinkumanya tambuza abantu bampa bato bwebembezi konka ninyebembera bangira bampo murumo 2013 twabyo kwa mukaga okwezi ku 2013 appointment bajimpa hateje shaha ni volunteering hirwaro hata nanya ndio mushaho hirwaro eryandije ire center 3 hata nanya ndio mushaho nanya ni mpumuri zabo aza department yanje yindumu neyabenda nababana abantu abakutura nakakoko ka sirimu abantu abinenda nababana eje niyo department yanje yindumu kandi yinkuteka ngo hangati muri abo kuba nimbana kahonde omuntu yanterera nkesumu ati bari cyo wankorira atakunkana remerwa konka nabwemba bazitamana ganje nabwemba bazaranga ecyo cyabe cyo mushawe cyo mukama ati yatanka kwigura muhanda echa compassion tarakibwire sinabona school fees mbwene hati yampa ubwamazazi kuri yampa ubwamazazi hati timbubwe mbwene hati tiyamperezo bwa kansara hati timbubwe tuburiyo n'ubugenda taho hati 2018 kutwabita ise bishop chububa aize kutahe mukono a breakfast nkatu nko kuturya kiganire cyitweki echa breakfast turukwe yanjura
nubwo nabemperize kubari dankira umusya nkankiriye ngato umbwebembezi yes kunga hatwe twabentwe yanjura umukwe yanje nagera ntaza nti izina ndumone mani ntinda umusyo mubwebembezi ninkuratara mutahi wanje twanturebana sito nko kunkurebana na nomwahure ntaza nti nasimya ki 18 ninturana kakoko kasirimu tarakikirize kikamutangaza cy'umuntu abantu barya mu bya breakfast mu byo muri ebi hata n'ugambe eco tarakikirize kuyagire kuri yo mu congregation kuyahirize kutaye mukono kuyabariyo nagamba yabagira ati hine cyo nahurira ifoku nimwe n'umucimanya njabanza kutamwetegereza ati moneke biyangambira nimwe n'mbimanya bagira ngwe yakikakasage ngo cye namugambirira ife na n'urwo ningeranta kandi akagaraka yanyata no kukigambira nageranta nakigambira umukigambira yo kwanje eryizoba naryo ecyamagero cyantomera otyo hagiro abana izobe ryo hagiro kusima umukristayo yasima ya retente enime yenjungu bishop yajgure yajimpereza wow ogundo muhanda nagwo gwiguka tendereza Yesu ori mwana gwandiga Yesu omusa aigunaziza tebaza omurokozi range byakora mbwene eco neco mujungu arikweta unbelievable mbwene tindara kukikiriza ngo kikaba kityo konkora birora nkaho umuntu akagira ati toreki aza nkomurebereza hazomurebereza mbwishaho nyo ninyuwa mwene warene ngujya mu kantine karungi kona hati ezo mbabazi okuguma mu mbabazi ezo mbabazi zo ruhanga na kujya naza kwigurira go muhanda utakugira utagumanya kandi utakuteka teka kandi nyenda akanako kankagambe nyenda kumusimo umushaheje kakatanyeba mukama mwehero mugisha mahango nyo nangwe bitinsatima kubitondoro bundi ntabishisha konko mureberezi wa ankore diocese mukama muherezo mugisha ahabwo kuba nakunda ngo entamaze zarukurisa zigira amagara kandi ombwijwire aze kigendererwa niki ncyari kutwetera ngo twije nkaha ngo nitwe tugambe kongesere enseture na kongesereza habye nawe byari kuba nagamba omungeriye haza rero kutwakuraguzaje iginse katebekana mukama mwehero mugisha wena no mukazi we mukama baherezo mugisha ombuhereza bwabo amina tine kindi kubasa kongeraho ni cece kindi kubasa kubashabira nyungu umuntu aho kuba nanye bamberire of course amina enka family yanje hata aho akubyare n'imiyawe yambyare n'imiburu umuntu wena taracetegerize taracengeri bweno oriye cishaju wakuvuga ino mwabazi yogo hayi bambaye aho nho buri umuntu yamanyire ngo okushuna no kurungi kandi no korra rahanga no kurungi rahanga nakuzumura ekigambo kikagiye cyo kugira ngo tumwamureba moneka tumukureba ko okorra ekanisa kweye tumukureba kuba muherezente hatimwe muzaho konka mpurira nanyu mundani nyesima tkonka rahanga yibare kungarira mu mbabazi kandi yibare no kunde ko mukanisa mwe natko nantara mukanisa ece cyamagero cyanki nani nkihayi ninga cyanki ntomera kita eco nacyo nacenderantyo konka no guma nkahi umumbabazi ejo skazi gyanku 2018 nubwo yampereze ejo hate noreba emirimo yone hati yabe yanje yawe kandi kumanya ngo tuchikumanyisa ngo kutura nakakoko kasirimu iwo wayeyemera tino murimo gutakakora nukora nkabanda RC1 ryakachiko ndiyo mbichi wa RC1 abo kubana banyendaho abo kubana benda nzo kugamba amazima gonka abo kuba bose remba kureba bakumanya nibamanya ka abo kuba nitekateka nazo mu ryo nagira urukiko naza munantagambire nibajya kandi hatabaho ki abo kwa nimbanye no kugamba eco cyazaho eco nkikozere mwene hata noro mbiye kanisa mbibiye byo nabyo nimbigira ntata ndiyo umwebembezi w'abakazi kandi abakazi aba bari kureba abakazi nibakunda bakunda tina kachiko akuntaro na nabusaba dikoni akachiko ko busaba dikoni nakonkaro akwana bajamone ko ine kuzaho
hata aho wareni kugira ngo tsinde mukarungi kubona konko kareba n'ubuzagati y'abantu karindba kugira ngo haza ijo yebembere ni wergayo hata izo nzu bazigemba bazi yes hata aho nhondi aho nhonahika okay yabara mnonga weshemwe moneka mbwe naranga nakore byo kutangaza omucharogu abatandukana itwe ninjana muri bo mukazogu ebirhanga base kuba namukorra ombwire yaheze myaka naza kujibara nashangeriye myaka 22 aine endwara ya sirimu ahiyayimanyire konkaranga ya murindo umushija we nawe niyeje myaka 22 yes 22 arigira Rw'Amagara genseji ranga ya murinda konka nagambira ngo password nemwe ebase kuba nembeisaho ebase kuba nemorra abana be ebase kuba nemombekereka kababa omukazi nk'abandi bakaze mfaka zabaryoko abombekire bakagumaho no kuremera arahanga no kuzomukanisa no kuburenjiri no kuba umuntu w'amazima tagire kwecika cikoko nano kwegamba omurwatu abenje nkibarimo obumanzo nkobu tubwa buryomwe konka nagambira ngo nikibasika koko yikiriza mukandi wikiriza Yesu Kristo kuba mujino w'amagara gawe kandi wayereka ngo oyine kusasibwa amagara g'abandi bantu mwe nukunogira ngo mukazi tarasasibwa amagara g'abantu nyamwinje nogira ngo nabanga habashija abakubi bagenzire oyishe no mukazi owabe yabire mfaka zeje myaka 22 yona konkaranga ya mugerra embabazi yamwereka ngo ashemeye kuba nagambira abantu umurwatu naburika ngo akarwara kandi namazima ko kurwara tuko kubona ninga tuko kufata iyo mperu yawe nibinje bikiriyo mesha mbwe nori ya hero turikize kwa kuburiyoko noteka teko tumbwinshinyuka barigire kuncebera nkashanga nyine siri munyonki neficha hariho manyeweshe mumoneka bariyoko wayetamirwe konko humure moneka riya yaheze myaka 22 wamureba inamagara marungi nk'abandi jwaraje narebe kaje nayetwa mu makanisa hato weshe muri Rwanda habati nagambira ngo asibira mu kanisa yina burenjiri manshari zabi yatambera tubo benji hariho no wajenwa mukamasimu mbwenu nikikuru munonga ekinagaraka nkakwatamo okumanya amagara gawe kare nikikuru munonga abari yaheru turi yaho mu Rugendo Rw'Amagara ntereta abantu b'ubujurizo nkobu konka mugende muzo kucebeza no kumanya amagara ganyu gemerere nkije kubahwera munonga okuguma washango rwire okatandika karimbazi kandi nabwo watandika embazi utaza kwekwatishaga abo kuba kwekwatishaga nembazi te kwija kuyamba wazo mbushambano wagumiza mune bindi no mweto kujimera rambwire ombwire oburubwo obundi osibo marwa obundi no sibo muri ebitaru kuyamba mbweno shembe kuba no kuratera amateka gabashaho nko yakushoborra nebindi bintu bingi ebiyagambira program eji twazigaza edakika nje konka ntwenda ngo tubalance nje abantaba twakire y'amasumu konka tsakakira amasomo ikishongore iki ntwija ku dakike zitarakitereho nazezo konko weshemwe yakinsha bamoneka kandi twinde kukitera den tukakira abamasomo tukashoma message comments ya YouTube nezindi okwenda ngo abantu aba nabo tukaba balancing Revival Radio 93.2 FM Amagara mu Bwijwire.
Revival Radio. Aha nabagambira ngo eshaha nokoko twineki ikitara kikore kunka ntubasima munonga bacekwatira cyuma kandi abaroho baturikize mukama kibahera umugisha bwe bari munonga okuruga umutrika bitaro mwe na bumwe no gumzamo rukurikiza program yeji Orugyendo Rwamagara. Reka tushomeho comments eziri ya YouTube abo kuba bantaba babaroho kandi bariyumba tukuratirana batireba abantaba n'abantu b'amani. Owadi yes atwire najate men God is able najirati konka bambe mugume msteri Africa ibimukorogamo nahi muri omuntu wakingira tuyikirize Joan najirati welcome. Okay konem yabari mnonga kandi yabari tuyikirize kubayo nuwataho Denison najirati okay najirati definitely from Rutoche with God everything is possible. Ha mwine najat hallelujah nyango masonia najiratu glory to God, glory be to God. Kandi owade twatwamure ibiraha okorga mzira kachindo shema yebari mnonga owad nuwahereza Wilbrod najirati ndoho nimbahura kandi nimbareba kuruga kibingo nyakayo jaha. Rachel Breast arho atwineje munonga nawe yanatereba mire arho najirati mazima nyango masonia yeso gutwatwa murebire mwebesa baruku atwineje munonga najate biyesa kora nibitangaza buzima this is mwebesa mwine chunju najirati nduha streaming live okurugarwe bishuri yabare munonga aine mbabazi PC najirata nanye ndiyo nimbareba kurugari St James Katramba Karyenje Parish ntukusimba mnonga mukama chikwero umugisha Orva natumanya najirata nanye ndiyo nimbareba tumwebaze Grace najirati good evening Revival Radio. Yes, good evening to you. Rachel Breast na okay twakureba okay ibirisha tuzonkaha kesu bidafin najirati ndo umbakuratire kurga kazo. Wow, yabari umunyakazo kano kuturikiza natumanya admin najirate byarahanga n'ibirungi. Yesu niwe bweshereko yabari oweshe mumoneka okujurira izina rya Mukama. Yabari admin tumwebaze Grace twatwamurebere nintekateka wishe mwe mchala lidi ya setara kurgaho muronko konjeru ntukusima mnonga nawe aruha turikize Brace natukunda najirati okay alinda Samuel itararubaya kashari najirata nanye ndombe inege atwine ars najati mbahurikize kurganko konjeru kandi mbareba Godfrey Mugisha najata Mina from Kigali Rwanda. Wakoze cyane iyo bari munonga okuturikiza kandi Mukama achikwera umugisha ariyo natureba okurga mu Rwanda Kigali. Noreba man ga Revival Radio abantu babaroho kandi barukuratira programs nyamurungi. Mubangizi Darius aroho najirati rohanga ebare abo bujurzi ndi ni okay nargamasha nintekateka okay omuri sinjiro. Okay twinamatsko shifra najatu Monica thanks for your testimonial and okay shifra from Bushenyi yana simu bujurzi owishe mwogu. Okay turonde yibiraha turukurga YouTube denezinde tuja kubantu wongerayo birungi twatwamurebire tumuhimbise Alex najirati nindaga ankore Western University Bushenyi kandi nawe aturikize kandi ariyo natireba Kafero Fred engineer go ni engineer wetu wa Revival Radio engineer we are humble dokushangoroho kandi twineje munonga oturikize ninjira engineer Kafero hatar kamparuko. Okay yes engineer Kafero Fred Mukama chikwero umugisha okwahori najati Yesu akora. Okay amwine twakureba cyasimire Lilian najati webare Yesu. Okay twikirize Joan twakurebere bakashaba twamurebere
Okay, atwemerereho masi nagira ati nawe yanasima ubujuruzi bwawe wishimwe kwikiriza Elvin okurgaba aba Elvin Electronics aha London akedo mu Rw'Amagara Rwamagara yebare kubayo kandi ukunda Revival Radio utaramukize mami na family yona kandi ntibakunda munonga mwebare no kunda Revival Radio. Okay, abakati betu barekira hakaci tugireho kacia hatubalance njaba masomo abo kuba nabo barwaha then tuje tushome message za Facebook neza WhatsApp twoko. Okay, Revival Radio. Alo. Amagarumbu ijire. Watera ochendeze radio ya ukwenda gutukabasa kubantu kuraje abo kuba nchibacyo chikuru munonga. Hello. Kama simwe. Wagamba na Starita ya Ksharia. Yes, teacher Rose twakwakira. Mazima nasimamu kazogwe moneka hago kubema sana kuba wishemwe wamushana. Kandi obujuruzi bwe mwongera kwombeka amagara ga twena. Amina. Ebare program. Ebare kusima. Hello. Hello. Revival Radio. Revival. Ntugamba no wishemwe. Uru twavura mwebare. Okay. Yagira tubujuruzi twabura yebare munonga. Revival Radio. Hello. Revival Radio. Amagarumbu ijire. Mukama simwe. Asimwe Yesu ntugamba noha. Ogun Brighton kurgitegero. Brighton twakwakira. Mbwena sima obujuruzi bwo wishemwe. Ekina yegemwe cyangwa no kweyemera. Otyo. Umukweyemero kagitaho kunda ruhanga. Kandi okukunda ruhanga ukagitaho kweyemanya. Otyo. Nashanga ngo ibintu ebyo muri inzire je no bwashemerirwe. Nahabwe imbabazi kandi akemanya kandi akongera kumana kunda ruhanga. When nyendeza abantu bono kuba nkogwe ahabo kubujuruzi mumbe tugarra mamani. Okay. Yebare munonga. Hello. Ubwaje wanje weshemwe twakwakira. Yesu asimu. Asimu Yesu. Unamoni ndamato musharabaga warkandaje. Twakwakira amoni. Mwenu ngumeremba urikiriza. Yebare kurikiza. Owishemwe obujuruzi bweye bwa kwasa munonga. Wabuhurra. Nindeba ngu waba warwire ukekwataje. Utagire kwejabiriza. Ruhanga nakurinda kandi obujuruzi obwe bushemeye abantu bashemeye kukimanyiraho ngu ekyo kugira ngu wamazire n'akakogo kasirimwe gy'emyaka yona kya buri omwe nkungu ukarakwate naza kugimara atakeshabiriza tuwori akamazire obwire buringwa. Yes. Beine kugerinda kugira ngo gwamazire obwire buringwa kikamasa n'ekya buri omwe. Mwena abantu bine kwekwataje utakarwira akagumatarwire kandi warwire nawe akagendera abaragiro by'abashaho ruhanga akongera kumukwasa. Okay. Kambe mpurikirize. Yebare munonga Amon Damate. Okay. Ogunajatu, good evening Anthony. I'm happy with the testimony. Konkatu wampireza mazina gawe. Ogona bamweta inemba bazipisi na St James Katwamba Church of Uganda Karuyenje. Nagira ati nasima mnonga obujuruzi bwoshe mwogo yabari kusima. Ogona bamweta natukunda nankunda. Okay, okuruga muko Church of Uganda nawe yanasima obujuruzi. Ogunaja, thanks for the program. Konkatu wampireza mazina gawe Isaac nagira ati ndo mbeineje kuruga Kashenyi Kayanga. Ya kazo. I get you. Yabari munongo taramukiza abantu ba kazo uko bari kubayo abantu ba Mijina, abantu ba Nkungu, abantu ba Rw'Amagara, abantu ba Kanoni, abantu ba Kijuma, abantu bo mu Rwigi bari kubayo no kunda Revival Radio. Taramukize n'abantu bacu ruhura yoda ejo yona nothankore kandi tubasima munonga abo kushanga ngo muri yo kandi numukunda Revival Radio. Mwijuka Stuart
from Rwentuha Chigarama Shema nawe yanasimo Jurzi yebare mnonga oweshemwe mwijuka Stewart Kamukama Davis Omburzi St Stephen Nyihanga Church of Uganda Bujaga yebare mnonga oweshemwe mone koko nana hamanyeje mnonga ntukusima kandi no kuhurikiza Revival Radio rachizi okay bamweto ha Karo aruhatu ineje rachizwa kandi nagira ati karera umurishima nintekateka nawe yanasima ubujurzi kandi nagira ati mukama nayibari Anthony thanks for the program ndohaha mbahurikize yes okay niza kutungaje izina ryawe ningariko messages zona ninja kwa nishoma okay katwachire ndijo ture nawe chaga Hello Revival Radio Revival Radio amagaro mbwijwire nawe mugarura kuruganya bukungu Urugendo Rwampara yeso wa Rwampara twakwakira Rashima ubuzuruzi bwa Moneka amina kandi nanyendiye fakazi ngamonekogwe bambe tonka Yesu andinzire kandi Yesu natkorera bikuru Bwenu mukama ko mugishawe bare kugumya abishemwe abakurisize amina hello twakwakira sebo munogamba na maka mission coordinator all things Ryantonde wa Ryantonde twakwakira kama simu munonga asimu Yesu twasimo ubujuzi bwo bushemwe Monica wabuhura mazima naye bare mukama muherezo umugisha kandi amuhangaza mu mferi okay nani mbureba ndi kuvuga jensa n'abaroma 8:5 kandi cyo kweza bamushanje konko mugiye byo natusingiro no kukiraho mukama muyande kandi ayongere kumureka amani no kubuzenji ya Kristo amina mukama bari yebare mnonga abamasumu ntukiriyo ntugakira konko kucira mnonga ntwakira nano wikiriza Yesu Kristo kuba mujunu w'amagaraji abo kuba program eji niyo nshonga abwenjeroho mbweno tija kuteka otobundi nyoto barampereze mugisha mazima otere sumu kangarikiremu abandi abo obundi naenda kutere sumu kandi yajunwa mbweno obu yajunwa nkeze shaha naenda kuraba munawo konke sumu takujumanye kanje garikiremu nizuro mushanje 8 mukaga 92 ejo MTN kandi Airtel nizuro mushanje 04 nkaga nemwe nshanje na mukaga 34 aho ntubantu kwakira mnonga owekiriza Yesu Kristo kuba umujunu w'amagaraje obundi umbujuruzi woshemwe Moneka bakakora byo kutangaza ugira utinka junu izoberyo Orugyendo Rwamagara obatayisa omucharugu oweshemwe Moneka kandi ukurwa musabadiko no bwabujaga okay katu gariche tuongere comments za YouTube turukuza kwakira abamasomo again atwire Brea anagirati ndohombe ineje kandi nasima obujuruzi nargaho mu omurubiri orwambara murembo nagirati mbeneje yebare munonga atwere okushanga ngoroho kandi oriyo no tereba ogu yari ya YouTube atwire Yanson kandi nagirati ndoho nimbareba okay na ragankahi munena shukushema yebare munonga wa shukushema dad tumwesije nagirati nanyembe ineje with God everything is possible na manya Ronald nagirati call me na manya Ronald from Barara Kakoba thanks for the program arohatu ineje munonga Redson no shatwa twamurebire chasimre Jovanita okay Jorenita tuineji na tureba okurgankahi buteraniro te ya ha okay yebare munonga turiyashemererwa asa atwineje munonga yahandika binji munonga konko kucira munonga yanatsimo ubujuruzi kandi nagira ngo bwaba ubujuruzi burungi munonga bwo kutangaza bona bana Sara nagira ati mbeineje kandi ariyo na streaming live atwine kandi ariyo natereba
rwarire ya kabiri rwarire ni intekatekane ya Nyakayojo atwineje munonga Magezi Nicholas kurga cyabahije ubwo ni manya na watu ineje munonga Penna na Nyundo nagira ati nanye mbe ineje munonga kurga Makenke Trading Center yebari okutereba oweshemwe Penna Monique cyo muhendo nagira ati nashemerwa munongo mu cyarogo arina itwe nagira ati ubujuruzi bwangarira mwamani yebari munonga oweshemwe Jacobs atwineje kandi nawe natura ariyo natureba okurugana kuru Kenya. We are so humbled for you brother Jacobs. Mukama achikwere omugisha najati munda mukizi najati ubwahati ndina kuru Kenya kandi najati munda mukiza abantu bakabuyanda Isingiro West. Yebari munonga oweshemwe Jacobs kandi mukama kurindire yoko nibyo urukora bakanyisa twoko. Okay. Sumu yanjeji. Okay. No manya messages nzibaziri nyinji mbweno ine kuzibaransinga zona obo bright yanampereza Facebook na kureba y'abantu ko bace abo kuba nabo mbabasa kugira ngo bondo stwabavaho. Champere Christine nagira ati ndoje mbeine twikirize Joan twatwamurebire ni intekateka ngo abateristi twabaransingaho Katmine Pius nagira ati Anthony Pius from where? Okay, Pius Nyachara yes yebare kubayo. Okay, Masumungaga oweshe. Hello. Nakwachira. Nasibaje bambe ningamba noha kandi waterangahi. Kirama kwa Ezera. Nizaga atidikonare. Bambe twakushemero. Mwena tuzo mukazogwe. Ugo nono manyeje munonga. Mane kamano ogwe. Uzo yatuzo buruzi. Pamwe ni mwendeza engineer te tumura. Wari Yesu mwana atamurga ho bambe. Amerari chiri. Na nyumu na tikari na nyuku akaba kankwato na nyinazo no. Mukana tikira Yesu. Ukikiriza Yesu. Uwo mfuru wanje. Mwana yuka murgaho. Yebare munonga. Okay. Priva nsasirwe kurga nkahi kurga rubaya kashari atwineje munonga nawe yanasima ubujuruzi kwikiriza Irvin twatwamurebire nawe yanasima ubujuruzi Catherine Ruiziri atwineje munonga nawe yanasima ubujuruzi ndi idesi okurga rehendwa cyakabunga yebare kubayo ejonesha ngo muri cyoruhura district yebare kuturikiza ogu nagira Orugyendo Rwamagara. Okay ndiyo nindonda izina ry'umuntu ogu narga katete mbamweta Dan tindi mwebwa. Okay yebari munonga omunyakatete no kubayo no kurikiza Revival Radio ogu bamweta Elizabeth from Nyarubungo. Ogu nagira Anthony Mjuni yebari programu. Okay Nicholas twatwamurebira umuntu ogu. Okay yes twakira amasumo. Hello Chendeza radio yawe shemwe. Hello Anthony. Nakura yes please. Sibirota. Nsibirije bambe osibirota. Yesha niyo nogamba nakabandizo mucyara muhumuza kurga harkijeje bujaga. Wabjaga Nashemerwa ubujuruzi bwa Monica. Yes please. Monica nyombwe nibwo nagura nagamba nyomukazo guntere njye nsana bwo nitagamba. Kazo warhangana abahore we natwayiwe mwamwena kunahurira kugamba byo nashemerwa munonga. Okay. Kandi nayo baregarama abantu amani.
nagarama abantu amana umuntu nayaba yarwire atejabiriza kandi azamushara barahanga namukomora namusinguriza byona nayebare bande kandi kweyemera kandi akaha abantu ubujuruzi akagarama abantu amana rahanga mbwena mumpera umugisha kandi mazima nturanye murenyi mukunda munonga konka niraduko ubota kumangu nagamba kare mbasaba marari kare bambe turamukiza abantu babujaga twashemerwa munongo kutunga feedback ikintu banchitagarra mu amano kushanga mu ruhu muhurikize okurgombutsa abadikono aba nabantu abatsindika comments zaba Facebook mbwe nabo twine kuba balancinga afande gumisiriza Patson nagira ati ndoho ombahurikize kandi yanasimu bujurizi bwo wishemwe moneka owishemwe gunarga bwizwera asimwe zen nagira ati okay nabamweta Suzanne kangwamu okurga isinjiro kandi yanasima obujuruzi oguna bamweta Arinda Dereki nagira ati ndoho nyomba hurikize mbakuratirije munonga aha Radio Garden okurgaga yaza Kampala yabara munonga mukama chikwero mugisha Brenda Rosette atwineje munonga najya Orugyendo Rwamagara ndonkoraje munonga kandi Brenda amumpeire okurga St Mark Marari Church of Uganda Bugonja Chidikonare Western Kore Diocese taramjiza abantu ba Western Kore kandi oko twine bushaje winje munonga barece Edward narga kanone yakazo arwa twineje munonga yabare munonga barece Edward na basa Danela atwineje munonga yanasima obujuruzi konka bambete atera hakurga sasira abo Adela nagira ati imbeneje munonga kanasima obujuruzi obo wishemwe moneka kukunda kwe Jona nagira ati imbeneje munonga kurga kitwe ntungamo yabare munonga mugisha Ivan nagira ati ndohoje kandi mbahurikize wire bafuzi abwetema narga jinja city ninjara no kireba abantu baba twineje munonga kurga jinja kandi akakuratera program eji nkiba kiri kikuru munonga ogunarga Andrews Mbaraha nabamweta twesije kandi atwineje munonga kanyesije Felix nagira ati mbeneje Nyakambu okurga Nyakambu Asafu omasheruka yabare munonga okutuhurikiza nanyo ndopen na twatwamurebere Rachel I can't wait nawe nchikoreka program eji nabaji neje munonga ayebazibwe kurga kamukuzaha nawe yaturikize Yesiga Jordan yatwineje munonga akamuhebwa Alex kurga kitwe nawe cyabujimbi yatwineje Yesiga Jordan nawe okurga Rwampara bugamba yana yaturikize Owen okurga bujaga nawe yatwineje munonga Sanchez ogun Elvin nawe kurga Murembo Rw'Amagara yatwineje munonga kandi ahurikize program age twakira amasumu gabantu babiri abantu babiri naza kwakira nabikiriza Yesu Kristo kuba umujuru w'amagara gawo nzizagara ko mu studios ni njamwa kirebere ngushayibire twashahina twazitaha mukare mbwenu nziza kugara ko mu studio twaza kwakira amasumu gabantu babiri bunka abantu aba twakira abikiriza Yesu Kristo kuba umujuru w'amagara gabo abo kuba bundi twahiriza umugisha munonga bambasima program no bujuruzi konko bundi nabasa kuba ari umuntu owajunwa kandi ogo nabara mukuru munongo mu program eji Orugyendo Rwamagara. Hello amagara ngwibire. Yes please twakwakira sebo wewe program ansome nabakwetu asebo mwebesa mwene shuzo bw'ishuri mwebesa wajunwa kurro bujuruzi obu nimbora buzima mbwenu wajunwa ndipana kuganyensia yeba Revival Radio bata mukujunwa hati zitandika gumana zirgano zicweka nkebyo Hello yes please Mati wa mta turi aho sebo ntagamba no hakandi waterera nkahi
arane totona nyakitungi singiro nyakitundi singiro nonda kujunwa oweshemwe Tulizi bugarura mamani obujuruzi bwagaramwa amani inabwita n'ekigambo ekibabura mu kanisa eriizooba ekyokushukura gw'eshuri ibiri aho bantu bagira ati handikira marika wo muri Efeso ngo ishikayi wugire waza kugwa oyetisa mazima nyo nahora ninyetisa kandi ninjura mu bwijuri mukama simu nasimu omuzuna wajunwe rizoba naro wanogaruka mu magara mananenga ko mu mbabaza kubanishika hinigira naza kugwa nagaruka mu mbabazi bambe bari munonga. Okay, second last caller. Katurebe omuntu ogwo. Hello. Kamatime. Watera chendeza radio yawe Revival Radio. Revival Radio aro. Amagara umbwijire. Amazina ni Mitamu Sasire Sani Rw'Amagara. Yes sir. Mwene shawo kusasirwa ni shawo mwene nyenda ngunjunwe ogumukazi tinkumanyoba namuhaki. Noyenda ngojunwe. Twakwakira kandi twakushemerwa. Obujuruzi wabura bwakoraho. Navura nabutandikana nibatandikana na hati n'egishankyiburo. Mbwenu wajunwa? Kuba omujuni w'amagara gange. Amina mukama simwe. Wagira ngo nibakwetoha? Amutusasiwe Sara nindiga Rw'Ibare kashari kasha. Amutusasiru. Sara. Okay, Sara okurga kurga kashari yabare munonga Sara kandi mukama simwe munongo kujuna bwa nyuma yo kurubujuruzi bwoshemwe moneka kandi ukurgo ku mcyange cya kashari mbweno shire kanisa yawe kurehihi ninyesigo ochuruho turire ugambira umburuzi wawe umwahuri nari umuntu umurokoro wo kumanya umukanisa umwe tuiremo umugiro taza nyonka hurubujuruzi Revival Radio bwankoraho mbwe najuno mbwenu abantabo ekinkugambira ngoze yo bagambire bono bakwabura bakorikwa obuteka bwo mukristayo bwasheme kuba natorramu kandi bakorikwa umuhanda ogutorramu ogumzamu oburyo murokore konkandi twakusimiraho imbabazi mukama nayibari. Hello. Abagaro bifire. Yes please. Sebo. Ndio sebo ningamba no kandi waterra nkai. Andrew Kanyam kugabare kashara rwetanga festimaka. Andrew wajunwa? Yina kufimu mishitogo na yebare munonga. Wa muheru. Okay. Hello. Oriyo wa muheru weshemwe konka chendeza radio yawe. Osibirota. Ndiaho bambe osibirota kandi bakwetoha. Osibirete. Oriyo ha? Wanyetaka twasa precious na terra Bushenyi chendeza radio yawe bambe. Nanye nasimogo mukazi. Wano sima twajunwa mbwenu. Nanye nda kujunwa. Twakushemerwa bambi. Tugambire terebe. Nawe najunwe obutasasara kandi n'ekibicamani. Obota kusasara. Nanisha bakora musya. Okay, yebare munonga konka enshonga enkuri yagigambire okuramuzana oje kuramutse mu program ezindi konka mukama nayibari wawajunuhira mutuma kibecho n'ekibicukuru munonga ando yongere kukishabira no kureba gucyakurigiraho cyumwe ubundi ukatandika kwatanisa nabandi abo batakwatanisa nabo twagaruka mu studios ahabwe enshonga y'obwiri aweshemwe moneka n'abantu benja batera kandi abayine kusima na nentanda yarukomera abantu abari yaheroko abakazi abari yo maka abakazi emfaka zankawe abakazi obundi barihira bagize uburehe bwinje uburehe bweyongere mu makoko weshemwe moneka abamwe nareba ngo turi kurenga abandi babarabura izoba abandi babareshaha
ondije ariyo kwategereze nkonize bakamutaho kare nka miliyeri yaho najimangwa aine nkonize kiro obutumwa bwo kubahereza na n'ikindi minyeteri yo kwa heru ahandu hareje asirimo yitwantagambaho akubashemeye kubambeirinda no kumanya ngo amagara gabo no makuru munonga omunsomo nakwakira kandi tuje nusoboda chikobu ndokuija kandi ninja kuba nimpenera na reveranda na warukugira cyagamba babare munongo mutebekanisa entanda y'indukomera abakazi nkanye nani ngamba abakazi nkanye ni generalizing abakazi bona eka mbwene yibakweteka eyo mukazi arimo abo kuba umukazi yaza kugireka nabakwatanise na n'umushije nangwa nubwo abitu bagenzere konka abashije no batumire twagireka munonga mbwene ntande yindu kubakomera nangwa nubwo akubaryo musinze rukushaki nubwo akubaryo omuntu rukushaki konke ntande rukweruka yo buhango no kujunwa kandi ukashabireka yawe erizoba engiri yanegambe erizo eyito ruhangana yasimbire nayo abo kuba nayo nayongeraho nanye yerye yo kugira ngo omushija no bwakuba nashaki ninga arukukore burukushaki nangwa atine no bwire bwawe konka hari izire yijo mukaye siyo bwiriwe nko mukazi shabira omushija wawe shabireka yawe no bwari kubagweje giro bukushaki we nabaryo munsensi yeye yari kubarmu konkiwe gumogera kiro shabira gumushija emburete kufayona ejo nekigambo cyaba mwine Gidiyoni umburzi wa makomi agando mutezi wese umuno nagamba ngo emburete kufayona iwe guma no shabira umushija wawe buri kimwe cyona nkije kubasika ahabwo kubana nanye kurunoja ngutinda gumire ninshaba nkajya ntaza mukama eki kija kiri cyangwa wacurira konka nkashaba nkarebe cyo cyargo tanakubasize abafakaza nkanye mbwene mukama abenwe yabataho umukono gwe abwo kuba okufakara twanguhi nanye kuza kugira obukugobu kuza kube manzinti nanye nkabanza narabanamu nabanza nagumirwa konka ko kubonyene ruhange kikuba tija kiri cyangu uri yacorubye mwene abafakaza no kwihangana okay kandi nano guma mu mbabazi buri muntu ahari enkirize yarmu atkanza abana bitu aberera butuzire mukama bahe abenwe yabarinda konke kikuru munonge ntande yindu kubakomera reba hati yonse sakuza aho twahikamanya hati okwikumira gumwe kwaho twaza kuzo mu kiro kikuru twazo mu kujaguza emigambere yeri igenda hata hunagiro mu irwaro hata nanye nkabo mushaho hata no kwepicha haza kubaho programu yo kwepicha omukiro kikureke mpa aba iminyeto hata mbwene okumura kwabaho ece cumuro ne cumuro kiringwa konka abana banje entande yindi kubakomera mu manyerhanga mujunwe mu manyerhanga kandi ukongera hari eco ahaminyeto muzo mu marwaro mwekebeze mu manyamagara ganyu ko kuzo mu irwaro wayekebeza nabakugambire cyo gukora no manye cyo gukora kandi nango hatimu imo kushomana mutuzaho kandi hati technology hati yanyu hati erihihi no mugugoringa amasumu ganyu buri kimwe cyona no mukireba konke cikuru mwekebeze mu manyamagara ganyu mu manyokora ature umunseje abo kuba ebintu tubyorobi aha eco kucirukwa ninyenda kongera hindi jantande yinkwenda kukomera abahurikiza eyibaragambire batahi babo abahurikiza mwebare munonga umurebereza hatkangarike mwebaze nayo bari kutaho ready age abo kuba ready age nanakakikoke na nimwe abari kugikoramo mukama baherezo mugisha amina ready age etwihire hari kandi tuhumurize nyonanye no nkuterese mweta kurabamo konka ready yeje koziri abo kuba nyo ready yanje nyoni niyo ready yejo niyo ejo konke koziri konka ikindi kushaba abahuritizana kimwe okugira oburwiro mu mubiri tishuru kumansa ngutoyine mugasho munsi yes okugira oburwiro mu mubiri tishikumansa ngutoyine mugasho munsi konka nyenda kusima abahereza kutandikira aha murebereza wankore nangwa tumurebereza uwenga na nihanga omwebembezi wihanga amazima gijwire kunoja ngo tararesere umubazi hatsi mbene kito twabetchiro tukabetachiro
mbwene nawe uruhanga muhereza umugisha w'umwembezi w'ihanga abo kuba kareta obuhereza konko obuhereza yaburesire naburetera abahe waba utandikire obugumeho oreke kusobaza nicyo ruredi yeji erukwendera abantu kugira amagara kandi bakagira amagara mu bwijwiri mbwene omuntu okebeze haze ndwara ni nyingi aza nazo zikizire kurabansamu emibiri y'abantu mbwene omuranga nyogu nkwenderana n'abahurikiza na n'abampurikize n'umuranga no kugira ngo buri muntu omururengo rwarumu agenda akebeza amagara ge amanye okugemerire abo kuba takwisha kuba harimo akakoko kasirimu konka endwara zirimo ni nyingi konka waheza kumanya endwara yawe bakakugambira icyo gukora kurigirira amateka gabashaho nogira amagara marungi no manya ko rature n'endwara ejo yibakushangamu hati nuhora orahurro ino busingi then ekindi nyowe nk'omuntu nyine theme yanjye yo mu Bible empwerire kandi embisizeho eyi nanyenda kushaba omurisa kuginshomera abo kuba nabaniye nagishomera ubundi noshangu nagiho mu mutwe gwanje nerwo mbakora insabo kubanza eshuri 15 omushorongo gw10 gumwe gutugonka ninshaba omurisa agitushomere rero aba bampurikize bamanye nanye mbire honta abo kuba Bible tenagitayera munonga konka niye nkumire abo kuba nanye nishoborera abatahi banje tugisharinga nje cyo kuriya cyawe nje cyo kuriya cyanje nobu nakubantarire konka nashomo mu Bible mbumuruzwe munonga abakorinso yo kubanza ishuro 15 umushorongo gw10 nihagira hati konka ahabwe mbabaza rahanga ndi inko kundi kandi mbabazize aharinye tizirabire zabusha aha kuba nkakora munonga okukira entumwa zona konka tinye kureke mbabazi za rahanga ezabire zimpwera tikikweta giso kujigarakamu ejo niyo simu yanje niye mbisizeho abwe mbabazi za rahanga ndi inko kundi nico nyiniro mugasho nanye ncho ndikubasaga kwera batahi banje konka nemba bazarahanga eje niyo sima habwanje ekinkuteka teka buryomwe Bible eje ni impango erimwe imishororongo mingi buri muntu ayineke ekimbisizeho eje ni yanje ahasigara tanaza kusima basime tutaye onyikirize mbasimi najya unintandikira mukuru w'ihanga okwikiriza katuretire mbazi kandi abakoze sembaze ejo nakigamba nagambira abahurikiza ngo twena buri muntu akebeza amagara ge amanye kugemerire endwara ni nyingi kwara amanye endwara ye nije kumbisaho hati kuntu kurgaho nzamurebereze umureberezi namusimire nayo naguma ni musima konka ninzagaraka musime okwikiriza akatuteraho program eje okwikiriza akatuteraho ready yeji haza ikatuhumuriza ehumurize bingi mbwene nobwo kuba wakutishwa esande kwere kuza kwatwana oyongera mu wana ohurundisho ohura waje utakashi mbwene obunani njyangu kandi byanje byaguma kandi ebikambye byagera umureberezi nyenda kumusima kandi umureberezi mbwene ayino kwakora ibintu bye mukama muherezo mugisha ahabwo kuba uhatwara kweta ayino warukuhereza nyenda kusima Reverend ndakusima Reverend byona nebye abati iwe no mukazi wa Rosette mukama behero mugisha hategesha tinkutana na noryo wanje mwe bare kunyakira ebumunkorire mukama benwe yabazumura akwa buri kimwe cyona kitebekine mukama bahereza mugisha kandi nyenda kusima program eyerizo bayona n'ubutwe twageramu ebya turabansamu konka program ya ruhanga yashikira nyenda kusima ebyo kuferwa ibyo bya turabansamu nyenda kusima abankwatireho ahabwo kuba nagamana gunde gambisa abantu bakankunda haza kuba nkunzire bampa comfort hati nakaka karima kunda gambiraho aho ni ntandikira cyamate
nintandikira abazira abarakunzara amwe n'abanyabuzare abakunkwataho abo babwe cyabo tukacenderera kuriya twino mwanya wo gutukuzamo tukagera konkati nyenda kusima abandi abo kubabona no bakora on behalf of the family abo kubabona bakubene bahendeka konka abanyamukago nyenda kusima cyamate kamberaho niyo ya trainingire ekampsia ati nyenda kusima nintandikira bujaga ati dikoni ampuriri na mbweno obusaba dikoni ubwo nabo kuba tubeturugiro mu rukiko twena twantucumanya naho no bamanya ngundi ya kandi nyenda kubasima abo kuba nabo bamberiro nyenda kusima uburisa bwitu bwacu buba nyenda kusima umurisa ababurizi abakristayo rero kunguzara mazazi union mukama baherezo umugisha ahabwo kuba nyoti inkwe basize namana gabo nyenda kusima owahure obo bujunanuzi babona bunyine eka yanjye tingituramo ituranirindwa ruhanga no war kugirinda konka mukama kampereza y'abantu twineye kigombe ntucete cy'abateganda abone bakureberera eka yanjye nantariyo no kuteresumu mukoreki no nakubanye no mukoro nyoti injabirira buri kimwe cyo nana bacikora ashaya muheru program ikorwa mukama bampero mucanyenda kusima abana banje nagira ngo umushija kansigira abana bana nayongera homwe nubwo aratacira hariya baba batano konka hatahunda gambera abo batano bayokoziremwe umurumo ugwabandi batano hati nyina bishikuru batano tembabazi nyina bishikuru batano nyenda kusima abana banje ahabwo kubana bajyango ofuzi tuburkwita kuri kofa mutima abana bato barandirize maziga nyenda kubasima bagume bamanyerera hanga ahabwo kubarahanga nawe nuwari abakorera nk'iki cyankorire ahasigara no kushabira n'ubusinge buri umuntu wena nakujya mu ngambi zina tabarukwayo konke cikuru munonga mukama bampero mugisha abamberireho abankwatiriho buri kimwe cyona mukama bene we yabaherezo mugisha aho mukwiha ruhanga yongereho mukama bampero mugisha yabare munonga owishemwe moneka kandi twashemerwa munongo kwija ukaburire kigambo cyaranga ukuno kuburira ingiro manya obujuruzovu kandi tukusima munonga nogundo murundi iwoteja kutoraha kandi nsima omurebereza tatetu umuranga right reverend associate professor Fred Sheldon Mwesugwa umurebereza wetawo uburebereza bwankore gumza mu program eji muno wakutora n'abantaba nyogwanje nugo kushitamaho mu ntebe muntu we ahatsigara nka moderating program eji okurugira abo murebereza bakubamperize mbwe ntukusima munongo murebereza kufayo munonga bize schedule yakubayine no muntu rukubara bize munonga konka akatora n'abantaba kandi n'abareta bw'inshunga ntukusima munonga no kwatira abantu nkaba ukabashajika mu cyaro guyana kusima abo kumuhereze n'imikana y'inimanya ngwe kakora cyangwa munonga umukomshajiko mukayomo nko mukazi wabatachi n'umusheja we kandi ogumzamu kandi yagira ngo rahanga kamuzumura muntu we abo byabe nakora itoka amanyisho ngeje na yari giri ati nyine nejo ya permanent wanji omucharogu Rusi Kirabo okurwa mu Rembo Rw'Amagara nawe yanasimo bujurize yo muchara Dorothy Mpumbya deputy cha abwa Bishop's Girls yanasimo bujurize atujikire Isaac Bishop Stewart University nawe yariyo nansa twatse Adias yanasima obujurizo kurugara kino nehere center ya kana yanasima obujurizo Adias Adias yagira ogweno korige yagira ati ni manyabuzuma Ambrose kurugakazo nawe twantumureba oguyanarga bujaga mbamweta Moses waswa nawe yanasima obujurizi basha tubonga turukugara ko Reverend turukwendera Teacher Dan Homeland chazanga arhatu ineje munonga Lovin ya roho Leon kurganya kayosh atwineje kwizera George Omburzi nyampiche ya twineje munonga Engineer William kurugomberti nawe yanasima Sonia Nyangoma ogunoshatu atwamurebire turiyo ntuhendera mpora abantu aba Monica
nemanzi bambi nemanzi ubwo yagira ati nagaruka umuhanda najunwa nabamweta message gikaya yatufera nabamweta peroni okurga katete weshemwe Reverend Habati muntogo no mukristayo wawe mukama simwe omburuzi Brita kurga Kinyaza twakureba nyesiga Osbati ariho nawe yanasima obujuruzi abantu abaturukuza kuba ubwo narga Kashonji nawe yanasima obujuruzi oweshemwe Murokore Jackson okurwa mu Kisenyi no mucyara wawe Jovat Shahwire mwebare kubayo na family yono gitaramukize mwebare konda Revive Radio akankwatsa okurga Bishop Stewart University aruha twineje Monica Metoma nawe yanasima obujuruzi ona omburzi Mugabe Ronald ogwakana rwo wawe akakorayo akara yomburzi wawe kanda atari argar okay musaba diko no bwanombe nkamushendekereza bambi then twererikene ya Reverend Ikiriza Julian Ogun Mothers Union Coordinator ahabwo bureberezi bwitu obwankore hariho message ye kanjishometere ngitahemu njifije mengetegereza yagira ngo this is Reverend Julian Ikiriza Mothers Union Coordinator ahabwo bureberezi bwankore Monica ebiyagamba byona nintaho stamp bishikire kandi naye bari okay okutwatsa umurimo ogwa Mothers Union okay ngunde manzi ya Yesu okay yebari mnonga weshemwe kandi oguyajwicara mbwe mbona bari yakashoza hariya ndikusima mnonga kandi otaramukiza bahura bari yaho bakano nabari yaho ababuruzi nabo bona barukora mu office yo mureberezi mukama nayi bari kandi tubendeza n'ibirungi bine mukoro gw'amana sandeji nagamba mukoro gw'amani nabagwetegereza behereza baranga konka tubendeze birungi byonka mukama beno yababasa mushikehoje kandi itunziza kubutamwe nk'ituntu batorho munonga nka Revive Radio nagaruko wa Reverend Habati mbweno tendere nko murisa nko muzeire entanda y'urukomera abantu abariyo kwa heru kurigirira abujuruzi boshe mumuneka kandi n'abana batahira bamwe bakiriyo amashomero konka abenji bariyo mbataha kushira munonga baye barabakandetse entanda y'urukubakomera kandi ohendere urukutereza umugisha turukutaha weshe muri Reverend Habati nakwakira yebare munonga wishemwe kandi watebekanisa program eji kandi ukatwebembera je munonga amina nyenda kongera ahira kariya Monica okusima umureberezi ahabo kutaho inteka tekeji y'abantu kugumane bahurira ikigambo ca Ruhanga okurabira mu bujurizi kandi hamwe n'ibindi kandi umureberezi yagumana anterera nambuza mwayikiro mu radio bwe ntatito mu Ruhanga Bishop yes twenda kumusima aho kube kintu nakitaho umutima kandi ayenda ngo kikorwe kandi neitwe tumusima kutwereza umugisha nyowe nko muntu okwijaha omu program eji abo kubeji abeyo kubanza kwijaha ikiro yes twera ninjo mushana okabwe nati nijawe ikiro ewejawe ikiro ni musima kandi mu program ya man yes kandi ngaruka nsima na n'umugenyi owatuherereze Monique Man ahabo bujurizi omukanisa yaho bujurizi burungi munonga kandi abantu bingi bakwatwaho twabatuye n'abagenyi abakuruga kabaro mbureberezo bwa Kigezi omu buriso bwa Kirijime nabo bagenda bashemerirwe kandi bakwatwaho ahabwo bujurizi bwa Monica mbwe ntsima mukama kureba ngo obujurizo obu bwagendaje kandi no mu studio nyenda kumusima yagamba je munonga ahabazeire kandi hamwe n'abana ecyumuro cyahika abasine yakana bizire aba P7 bakija kandi n'abasine ya mukaga bariyo nibija nimbaterero muranga ubwo kugira ngo abazeire mukume murinda abana banyu
abana mutabikiriza okuguma nibatayataya batari kumanya na nimwe mutari kumanya kandi abana mubahereze ebyo gukora ebirabakore bize ahabo kuba umwana yazo mukakabure cyo gukora umujungu nagira ngo an idle mind is a devil's workshop. Abana tubatereho byo gukora abine misiri baze mumba bakore misiri bahinge ikihumuro kitakafa busha abana batakaba idle bakahendera bagiro mu micwe iri kubasa kubaretera ubundi batomera kandi nanguna nakakoko kasirimu kakwata abana bitu so mbwenu nishaba bazire muteho buryo munonga ukureba ngo abana barindwa jo mu kihumuro turiyo tuzo mu kiro kikuru echa okuzarwa ko mujuni nambwenu sandegi eri sande ya kabiri omubiro byo kuyija mwenu nimbeshengereza omukireke kitwaza kuzamu tutakaza kubabo kujaguza okwensi rero tukebwa mukama twayesiga mukama abana bitu naza kubarindaje kandi ekindi no kubijusya ngo ekibanzo ku 12 habaho ekiro kya World AIDS Day ekiro ekyo kuyijuka akakokaka kasirimu kari kutaha omu Uganda nabwo ekyo nimbeshengereza omurango ogunambwenu nani ndeba theme yo mwaka ogunegera ngo let communities lead. Communities za kuridinga zita za kuridinga nkahi za kuridinga sensitization nkeje yakurirwa ha radio za kuridinga prevention okushomesa abantu okwerinda kandi za kuridinga no mukugambira abantu okugenda bakachebeza bakamanya amagara gawo mbwenu tusimo murebereza ubuzima ahabo kuba ni kanduro emwe eriyone yaka omu bintu ebikwaterine no kurwanisa na no kureka kujanjaza akakoko ka sirimu okurabiro mu makanisa ahari kuzahona nagenda hona abashaho aterero muranga abantu kwekebeza aha ready yaha nayijaho aleta abantu bagambira abantu okugenda bakamanya amagara gawo so omureberezi witu nitumusima mnonga ahabo kuba he is one of the candles that is burning in prevention of HIV and AIDS. So nabwo ekyo nimbaterero muranga ngumureke tukuratire omuranga gwa bishop nkaba kristayo lero twerinde endwara kandi takachebeza sirimu yonka tuchebeze n'izindi ndwara hariyo za pressure hariyo za sukari hariyo izindi ndwara zikubasa okuretera amagara g'abantu gaba kubi so abishemwe kandi abahurikiriza ba Radio Age nimbashaba gutwena hamwe tukwatanise okurwanisa endwara haza mpendera ndikubahereza omushororongo Yeremiya eshura ya 30 omushorongo gwa 17 ni kugamba ngo habo kuba ndyakugarura mu amagara n'obuhuta bwawe mbukize aha kuba bakakweta encyubwa nibagira bati ni Sayuni atagira ogetaho banywani banje abaturikize abahururo bujurizo obu mukama naturaganisa okutugarura mu amagara nambwenu obujurizo obu bwahagarura mu abantu amagara twenda kusima mukama bwaba bajuno twenda kusima mukama bwaba bayeteisa twenda kusima mukama bona batere sumu obujurizo obu bwatugarura mu amagara kandi rahanga ni wari kukigamba nambwenu kuwo kuboryoko ubundi oyinoko wachebize washango rwire ubundi oyinoko inendwara ne kuteganisa ninyenda kugambira nguruhanga neija kugarura mu amagara kandi amagara guruhanga rukugaruramu n'amagara agijwire agarumo businge kandi hamwe no kushemererwa twena twatanisize hamwe twikirize Yesu haza kuturuka umwikiriza natwaba turukushasha buzimazima Yesu ebyeta bitebekanisa nimbendeza okurara kurungi nimbendeza esande nunje itwaza kutandika kandi ngaruka mpumuriza aba family ya Nicholas aba Nyamisindo Nyarubungo kandi ngaruka mpumuriza aba Kristayo bakatete nkoburisa kandi nkekanisa ngaruka mpumuriza abanywani ba Nicholas bona mukama ayongere kutukwasa kandi atugumye kandi nyencyakare nibwo turaze kushendekereza
omubiri gw'omugenzi Nicholas kandi abere namanywa munonga omu Saint Church aba Kisenyi aba St Peter's Kakuba itwa bakateta bera ryo mwana witu natukorera imirimo mirunjo mu kanisa konka mbwenu Ruhanga nico yasimba ntumanyangu Ruhanga buzima ecyayemeriremu buzima zima tehariho kucakanisa so nabwo eco nimbendezo kurara kurungi kandi nimbendeza amagara marungi haza amagarago omubwijiri kandi muguma Revival Radio utarugaho mugumize muno murukiza programs nungi nambwenu mukama bahereza umugisha katushabe mukama Ruhanga tatitwe obushoborozi bwona Ruhanga umwana Ruhanga umwoyo rwera twakusima munonga ahabwe intebekanisa nungi eyi watwereza okurabira umureberezi ahabwa program eji tukusima munonga ahabwa abatebekanisa umusigazi owatwebembera tukusima munonga ahabwa Monika owahereza obujurizi tukusima mukama ahabwa abahurikiriza abahurra bakatere simu bakasindika messages tukusima hari byaba bajunwa tukusima hari yabo abayetisa tukusima mukama tine bugarukiro nitumanyera kimwe ngo obujurizi obu bwahika abantu bingi munonga abari kuhurura radio age mbwenu mukama Ruhanga reba twaza kuruga umumwanya ogu mukama ntukweshengereza otwebembere kandi ugende nitwe ntukushaba mukama studios ezi ogumoze hiro mugisha kandi mukama radio age gumeho nehereza abantu ba mukama egumize muneburure kigambo cya Ruhanga kandi mukama wito murungi ebiturahurure tubito mu nkora tushabira abarwire tushabira abakikuru abagurusi tushabira abana abasigazi n'empangare na munonga abana b'amashomero abarugira yishomero abamazire cyamushanju siniya yakana ne ya mukaga nambwenu nitushaba mukama uyongere kubaturindira umucyumure cyekereyingwa kandi Ruhanga ubushoborozi bwona naba bakirya yishomero mukama ntubashabira kandi tushabira programs zona ezobureberezi nambwe nweziriyo nizigendo mu meisho na nezuri kwenda kubaho kekiterane ceminyeto nabana umukoko banza mukama ntishaba kugira ngo ekiterane eco naco kize mu mwoyo kandi nebyamagara nabyo bibemu abana bato neminyeto bongere kumanya amagara gabo kandi Ruhanga ubushoborozi bwona uyongere kwaso bureberezi bwitu no mureberezi witu Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesugwa uyongere kumuhereza amani no mucyara we Dr. Mama Alice Mwesugwa na team yona eyo bureberezi Assistant Secretary n'abakidikoni zubona mukama na nabarisa bona mukama yongera okutwereza amani ogumiza mu ntukoro mu mugwawe mbwenu mukama yongera kuturinda kandi otuherezo mugisha nambwenu obusinge bwa Ruhanga oburengero kwetegereza ko muntu wena burinde imitima yanyu no bwenge bwanyu mugumene mu manyarahanga nimukunda no mwana Yesu Kristo mukama witu kandi umucyagwa Ruhanga tatitwe omwana no moyo rkwera umugishogo gurare neitwe umugishogo guzaha abantu bona abahurikiriza program eji kandi umugishogo guzaha bureberezi bwitu no mureberezi witu kandi umugishogo guzaha kanisa yona umucyagwa Ruhanga guhumuriza abaferwa kandi umugishogo guzaha bakayikuru n'abagurusi gubarinde umucyagwa Ruhanga gutaturugaho twena okuruga hati no kwisebero byona amina tendereza Yesu Yesu ori mwana gwandiga Yesu omusa gunaziza tebaza Yesu murokozi mukama simwe mnonga kandi twashemerwa kureba ngo abantu abatwataye isaba baba abantu barungi munonga kandi bingi byakorwa ntukusima munonga weshemwe moneka ukorwa musabadikoni bwabjaga kandi ukora ataho bataramukize bona abo ku bantu bakunda munonga kandi batwire bari abahagize beitu ba Revival Radio and tukusimiraho na family yawe abana bakwa baturikize abo weshemwe moneka ntubasima munonga mukama naye bari mwe barukwangana nyokwimwe kandi no butamutrentege bambi mukamugarura mbusasi ntubasima munonga abakristaya bamuhereze mukono abanyambabazi nabona abakumanya muntu basimiraho Ruhanga kandi mukama kibahera umugisha nsima no mureberezo kutorana kandi okejaha nsima oweshemwe Reverend Habati biona nebye muri sa kuruga katete cyacho Uganda
kandi oburisa oburukushangwaha ombureberezi obwaito bwankore tukusima mnonga okwija okatera omuhanda kandi okaijo ibembere oweshe mwogu ejo nkibakiriye cyo kutangaza mbwenu abahure mwe bari mnonga kushagiko mureberezi omurumurumo gono gwakora gwakutaho at stamp mba mwine kandi mbura kumtrenteje ntikibasimira mnonga nkabehereza baranga amakagafererwa mukama benwe yagagumya engineer Joel yariyaha nawe yanagira ati nasima obujurizi Reverend Arias umuhereza gune chapure inahabwa Bugamba, yes, Bugamba Senior Secondary School. Otaramcheze headmaster owishe mwichi humuro Robert na sabadikoni owishe mwe Venerable Thompson mwe bari kuba yuka nokunda Revival Radio. Aha kamera na nyine homsheja na bamweta ni Msima Bright kandi engineer Muramba na barwaha kureba ngo kintechi yabaza kubana kitereza jimunonga ntumusima mnonga obutaraha kandi no kureba program eji egumizemu no kushikira cyumwa abantu bona messages are his tasho mazaziri nyinji naninde n'aba Saudi Arabia babariho baturikize kandi barukutereba mbweno reba ngo radio eji neyo kutangaza ninjira mu kakirebe kitwakozire hariya mu kirigito cya Revival Radio kandi turiyo twatebekanise n'ikindi abo kuba nacyo kiroho mwako go gurukwija mbwenu nchibakiri chukuru mnonga muncherze mpendera program eji yo mwabaziyo gwerizoba nanda Anthony Mjuni ngubwaji echesho ngure chanshabwa engineer Bright mbwenu kanchu muhereze kurwa Jack Bwemi twendera program kama kwa rasime sande ndije rukwijana tubatorwaha okwereza on programu niyemwe